Sasi ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa fwero tātu o tunu i leo ngā tonu o le nei fwoi vā yaso, o tātu mafuta ua fwoi le whaapoponga le ngā ruenga, i au si mai alau whaafonga. O a walo fiso ta inga e whailo alau te le aifina ngalo tangata, o fuafuanga pāti whaupu whai masui whaatutu, o se tasi o vaenga au tū matau o tele i tāpenanga, a o lumana i aise whai ngā palo ta tele a se atunu, e pūlea wha te mokalasi ma muri tai i ala o le tūna whono. O tautua fo i mau au nanga tau whaasara launga o lo pūlea le malo. O nisi o au wala o fiso o ta inga e tāua, mo le longo puia li iai o tangata uma, a o ta pena se whai ngā whiriwhiringa e to e sa iri aini ta i o le malo, ma le atunu, ma ua whaelo ai e le minsta o fiso o ta inga, ma wha mitalanga wha teknolosi, i lunga o le leitio o le lua a pima le TV iwa, o leo wa iai le finangalo le malo tausi, e wha o ngā e pāti wha upu whai, ma sui tau wā, hia au nanga le malo. Lo ai ai le te iala o lo wha tontonu ai ngā ruenga le autu sitala, ma le au wha asara lau a Samoa. Le te tau ona maua o le awa noa tutusa, o so se vaenga wha upu whai, ma sui wha tutua o se palota, e wha o ngā ai au wala o fiso o ta inga, o lo i le wa inga le malo. E leo ngō kia, po o kao fia foi, le tu AP, ma le TV iwa. E leise kulanga whapenga, o ka oko ye, ke mi o lea lama, o lo ka kanga pēa wangoa. O ai lava le vaenga whai, o ai whai le sui kau wā, e fia whao ngā inga, le awaunanga, le tu AP, e whapea foi ma le TV iwa. Lea lama e ka kanga le, lea wangoa. Ia mao lea lama e so solo lama ia la fua e pe o ngā lima kai ka inga i foi ia le tako ana leo le tu ipi. O le foi ia le kuna fongo e pe foi o ngā whawai mai leo e tisira mai pepa lea. O le lama lo wha mangingo le mai ei. Ia ngisi foi o kuna fongo ngā whawai inga. I longa mai inga sfukon. Lo wha mangingo mai ei. Ia kulanga, ia ma puipuinga mai a inga. E, lima kai ngai. Ma wha ngā soro ai fi au ngā ruenga. Ane tu ipi, ia whape foi ma le kaku TV9. O longo winga la. Mo le sina fia e le mamanu foi o le ku. Ia, e leo koe po. Sina fia foi e pe o ngai ei, pe nga ka whairang. Ia ua whesau wa i solo e whape mai waka o fia e le maro kausi. Ava ngoa mo le tu epi. Ia whapea foi ia le TV iwa. Mo whatana launga. Angisi foi o gang whau whai. Ma le pumongi a leo o whai noa. O le whako whana inga lea le whio kami kai ki pāri mia. Ma le mano kausi. Kanga pēa lea mango. Le tō wha mau usiosi pu mai oi o le minsta o le malo tausi. Mo le mtanga ruenga o fiso ta inga. Ma wha amatalanga wha teknolosi i sona finangalo i le leitio ma le TV. O lo pūlea le malo. O tausanga mutona i pūlenga malo sa iai. Sa mori mawina le no tia o awa noa uia au wala o whaasara launga. Mō pāti wha upu whai masui tau wā. E ese mai a i la tau o se pāti wha upu whai. O lo pūlea le malo. O nisi o no tanga na mafuai o na ave de wha amasidonga mawalunga i di tausanga umawai. Se tangi na tua ia ai de malo i le sai se tia o le tua ngai. E wha o ngā awala o whaasara launga le malo i le leitio ma le televise. O le wha iunga le wha amsinonga i le nāwhi naunga, na wha maoni ai sa iai le tapu o le malo, i lea vai tau sa noti ai, o na wha o ngā awala o whaasara launga le malo, e le teitai ma le pāti wha upu whai o le SNDP. O le wha lawi loina o le vanga wha upu whai fau, o le Samoa o Poto, le Samoa Uniting Party, i se vai aso e le ima mau atu, sa whaasara lau e le leitio ma le TV e le malo, whapea au wala o fiso o ta inga tele vavave, o lo i le vainga ma le pūlenga, a le mtanga aluenga le pālemia ma le kāpeneta. O le talo le tupe tasi tesi ma le lua piriona tā la, le ana te ena i le pālemene ma mafuai o na whaata apele fono au au whaitu la fono, ma ta pena i nei le isi whai ngā palo tā au Samoa. Sa au fia i nisi o fuafuanga tau tupe,
mo le si tio le pensione a tangata mātutua, i le tolu se lau tāla i le masina, ai se lau 5 tāla mō tangata, e ia fianga tu mau. Sa au fia i ma le fuafuanga o se vai ngā tupe siria le fitu se furu afe tāla, mo tau i o tangata tā alo e manu malo i pine auro, pine siliva, ma pine apa me mea. Mo wa whaalia le minstao ta alonga mala ngā oa mo le fia o tangata, le fio ngā lau mati a manu wrinkle per cell, o se vai ngā tupe na fua mo tau i o pine manu malo ai, tangata ta alo le tātu utinu, mai ta alonga la iti le Pasifika, leo le awhaia i palau i le whai unga o le masina nei, whapea isi ta alonga whaavao malo o lo whaatulanga, mo le isi se fururua masina o lumanai, e fua le le tausanga wha le tupe 2 i le 2 le pe o na iei le taro le tupe na tapena i le malo. O le tasi leo whautuanga le tu ina atu e le whalaptonga o ta alonga Samoa, le Sasnog i le malo. Le ana talia ma whaatulanga i loa le vai ngā tupe mo taui, o tangata ta alo lea wa le maua, ona ua te ena le pāle mene le tala autua le tupe muri, a le paia inga wha pāle mene se furufitu, lea ua whaamuta ele i maea le 5 tausanga. I le whaamautu wa itu a sivi o ngā ruenga mta ngā ruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina, a wale tautua ina o le tātou motu tele i sala whai. O leo wataria le malo au se talia se mori mana o na mamori i ai le mta ngā ruenga, e ala le tātou malo e fia fausia se no fuanga itu a sivi lava, e whaatino ai au nanga fesoa sonia leo, whaapitoa i ni soli tū la fono, mani whaalave lave tū la i mai, i ngā tei whale o le tātou moto savai. O le taria i e lea malo le fausia o se no fuanga mo ia ngā ruenga fesoa soania leo, ua amata whaatino ai ma ngā ruenga, ina ua mai ala sauninga na sua ina aile ele, ma whaapa ia le no fuanga o le a fausia ai se whale, e a vea ma no fuanga au tua ia ngā ruenga fesoa soani. Wa whailoa le minstao leo whale pui ma le toi fuata ina, le fio ngā whawalo Harry Jeffrey Schuster lea sauninga. O lea no fuanga, o le a iei ma potu e ma whai ona wha mautu waitanga te to avanu, se no fuanga e whai ai ngā ruenga, o se umukuka, vaenga e wha mautu i ai wa afia leo, ma le no fuanga e tutu waita vale a malu le malo, o le a ngāruru e ai. Wa mamori ai le whaafitai e le minstai le sui le malo Australia e lo tātu utano ono o le talia ino le manaonga o leo na wha awalatu, i le sui o le fitafita o le puipuinga o Australia, sa ngalua i Samoa e le tausanga lua o tolu, o ia leo Lieutenant Commander Jared Williams. E uina uti le whaasoa le malo tausi ona ua te ena le fuafuanga tau tupe, le ena tu ina atu i le fono a le pāle mene taluai nei. Ai ua mawhai lava na whaasoa atu se vai ngā tupe, e tu sa se lau ono se furuvaru afe tā la mo le tapena ina, o le au tā alo Samoa, mo tā longa la iti le Pasifika le awhaia i Palau, i le whaai unga o le masina nei. O le minstao tā longa mala ngā oa mo le fifio tangata, whapere komisina māwalunga o le malo Australia o malo vala ulia ia, i le sauninga na whaalawi lo aloa i ai, le au tā alo e 5 sfurfitu e au fiei whaia onga, ma tai o le tātou angu. Whalia le Palestine o tā longa le atunu le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o le ave atoa le malo simba le tau mawhai, sa idi ei ni pine mo le tampo inga le atunu, ai o le nalu i le au, ia maua ni pine se fast furuiva. I le sfurulua o tā longa mo tā longa la iti al Pasifika i Palau, e na o le iwa tā longa le atau sini o ai Samoa, e au fiei tā longa a Feleti, si ua mea mamafa, tā longa volipolo le mtawhanga, o le alo waa, whanawhana au le archery, tā longa o le basketball i Aoauli i matamaitai, tā longa o le au, tā longa o le pii, ma le tā longa o le triathlon. O lo whanga solo nei le atunu o Papua New Guinea se tā milusanga o le tā longa kirikiti, o lo tausini o ai le au kirikiti a tamaitai Samoa. O lea tā milusanga o whaingoa ina o le tīlua sfuru, o lo tausini o ai au Australia, Papua New Guinea ma Vanuatu, ma o se avanoa tāua lea mo Samoa, he toe whērua i ai maia au malo losi. O lo tūlanga whāsuru 5 le rangi le au a tamaitai a le atunu i le kirikiti whaperetania, a ena sao whai le tūlanga sfuru ono, a o le pepesi ai le wha mai COVID sfuru maleiva. Talai o le nei aso, soifu. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Talavantu le vango la Aoauli le Fofogamua ia malau mai mo sila fo I Samoa I le tautua whaola le radio Samoa tasili mai watolu a mo se fulu mala afa vidute o te ainele se fulu mala lua va jayantu le fionga la loli anga malmana au tanga vaya tipi au tanga vaya mo tato talai pe o sa e whafonga tiai le dei fo I vango le so le vango le talo le tau mo au ki lani le somala so antau antoai foi mo lo tanto whaasirumanga I Samoa. O le so le whamelo fisolo wa ai tau lang le tau se vanga da ai le pua o le tau ana lila angi manu mai foi savili I le neia so lulu le so le tupu. O le mawhanwhana mo au ki lani le so is fululima tikeri malulu I le pua ana nei wa palasi le titi antu I lalo ia fitu tikeri e ngonto le la ia fululima minute e te ai le lima I le fiafiana nei. O le vinga mala soan tai au e soan le la I le tolu minute te ai le afo le tolu I le tai au e awawa mai oro yaina I wanga e oro to urva vasolo I le fiafi a tai au saviliangi mai I le tu I matu o fio lolo langi mai I nisi o taimi o le fiafi a tai au. Eva talo fanto I lole lo tanto tru o lo tampo I mai Samoa ma lo le soi formaruia ma le langi mama. O le venga le talo le tau mo o to winga o le tau. O se vaenga vai o peumba ma o le ea o lo tau to pe lunga o Samoa. Mai au mai au ma timu e a fiai le tru o inisi o taimi. O le venga mo le soi ufitia se vaenga o le langi au ma rei timu to uruwa vasalai fa pea nai wila ma fain tili e ono iai ai ma tele ia tumaunga. O le venga mo la soa te amo Samoa le anto uruwa vasalai timu pe tai e le lei winga o le tau inisi o taimi. Tulangarai pe o le winga o le tau I le so mo au kilani anto ai foi. Ja, malo tanto whaasirumanga I Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo faumo le tātou whalawaloa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauking o fo I lava le vinga o papaisonga a lo o fo. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le Tassi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping Centre, ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Wasilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le Aoauli. Awhia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Le Decor Cakes ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa ma tautua I whaipoiponga aso soifua whauunga ma so o se whaamoemoe. O keke uma e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I aumana o ngā whaapitoa a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes se fulu wha Queen Street o Tahu pe vili mai I le lua fituono ono fituono lua fituono ono fituono. Radio
Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Talofa Samoa. Waule ne yo kaspiti alu. Awal suwi alingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Lewa se antule taimi le Radio Samoa ya lua se fulu male lua miru tu te nei le se fulu male lua ile dei ya Aoauli man tango fie. O le ansolunu le ansolutupu le se fulu male valu o le rima sino yuni lua fe lua lima e fe vela nganga e fa telefon tuai e lau mai mo malau fa funga nga o fenga yai. Ya bavai ainga o le dei ya Aoauli wa se sa ilinga malosi le toi fa wa wino jute ma faiva lo filima. E le ngata i leo le whenga i foi, ia o nisi o le manu le anturuk ma le whantu a inga tausi te tonu o le nei anturuk malo lua ni usila whape foi anturuk e mamau. Malo le whai o le whaiva malo le o le sai, ia malo foi, ia le to mumu ai le leo tele. Moli antulanga ko fa tele sunga la wa o le whianga le mutu tulangi an taito mo lana tutua. Ia pe o le tau bafuta ba ia le tulai iwa se uri se teimi e le mau antu le wa tanto fa anta siai. Le tau o na Fofogamua po se manu se yuri ili July 5 le fefia na nipe a mai a ia le tanto wa polo kalame o le Aoauli ma Fofogamua ua ma anti le sa le balulu ia e le ma whaio na tanto alo fia le balulu i le anto sanga ma lea fo i tau sanga o le po ona po ia o le na o antu le balulu i le lima tigeri tala mea na le lana taya e wha o la kuruka wa le ewa merka wa le tolu tigeri la iei au fe kule itali au fe me wa vele sidu e se fu ya le malu lu tanto lanto ya fa tala fa ma sani le mafio to wa au ona pa ya le tua lo la waina la na upu fola so se fanta fa to langa e le ngate to no Sila Samoa ma le Barcelona ma no le tano ma no le o sa te mama te da ma tua pa anga ma sani le tanto wa Polo kalame, ia malo ia tau le wha malo losi foi, e tiute ma whaiva lo filima e pei ona whenga. Iai, ia, o le malo si ulu a la usu foi le tau na li la, ia o nei la Aoauli le poa na nei ma le vaviao an tau, ioi, o le mena na whautua an tui lava le tui ina ma le lo matua, sa wai te alu e te a foi, e te to anga i le aonga, e te tama le lei, ma e teine le lei, ioi, whailau fili lua, fai le lau fili koru fa paku le runga lau a e kia rua ko fua oe fa longo fu e kana le auringa e makana le au spai nga bantu ya toi ya nga lau a yo ya wida si awala ise mai le fa mrianga le tantu te pa au lang ya tantu pe a fa pele tantu te fai lo na fidanga e tu sai ia, matai ia lau tantu wolanga i le aso ma lea fu yaso. O te loa le fu wa mantau na tu fisili le tantu o turung pula le teimi whelo a ia toi le fionga ia li le maiava. Ia mo le teimi na ia le mawas tantu so ta inga ma le fionga ia li le maiava a tono o lau wha wina ia le wha msidonga. I le nei fu ia salulu o le ua tūlanta i le afors fululua teimi New Zealand. E o tulanta le afo le tasi Samoa a tono stemio i luma o na mau mai leo sta tuli boti. Ai i le so onga o le mata upu mai leo so na nafi e o mai i le so. Na pau le vaenga lea ua mautino mai. O lea na toi wha ua wina le wha solo anto mori mau a le tua leo leo. E wha te tau lea i le mata upu o lo moli ai i lanto wa do ono. To lua ia e sa avea mawhaipole tasi le manu le malo o le urunga li o si vai ma sam e fa pe fo il tama ta ya Marie le wa mai ala na moli ma e pe o le ele vai so na se ma vai today ya o le na la ngaina fo ile so na dafi e ale tano sanga le ali tu te e fa pe ona o le fe mo wa ma le mo tonu ma le o se so tanga o le moli ma o le tama ta ya Marie o le mafuanga lea o te tai wai i le wha msidonga o lo whaanga solo i le teimide o da ave shea le tua inga po le moli yanga lea o ta ua o le conspiracy ia lena mo e leo le toa i lea Aoauli nafi
tātou whilo inga mō mua le da. Pita iane pe tusol a fole lua, teimi New Zealand a fole tolu nei Samoa. Ai toi mua lo Malaysia tātou whilo inga, ma le fionga ia le lo maiava. E o le lana toi whaamdino mai ai, na maua le tala, mai le tua leo leo, e whaapea. Ua saudo mai ia le whaamsino. O le a ia whaafafonga pea i moli bang, a le tua leo leo. A maea, ia ona toi silsila la ia le pe toi whaafafonga. I le tūlanga i pi o le tuina tu eise whilangalo e whapea. Ia ua te tau ona a vea le whaamsidonga o lo whaanga solo. Ia ma no case to answer. O lona wi, e le se mea o le antali mai ai, pe a whai o le tūlanga lea o lo iai. Ia le mautonu, ma le ai o se fsota inga o moli mau. Ia po o whaamau ninga fo i le lo tua inga e ilantou i e to ono. O le tantianga lana o lo tantia le tanto mta ampui le so. A au tali an tuai. Po o ai le ana a matai le moli mau le tai au na leila. Ia pēna a mata foi i le moli mau. Pēna iei foi se isi vaenga na toe la ngā i le tai au na leila. O le afo le valu le teimi New Zealand, afo le iwa le teimi Samoa. O le teimi nā le na a matai le tātou whaamsidonga i le tai au na leila. E le ngatilea. O le isi vaenga e au na sila fia le tātou o taro. O le foi na whaamdino sauno manino i le fionga i le whaamasino. E le nganta o le a whaawau mo le mau o le itua leo leo. Ai o le a whaapefoi, o na whaawau atuai ma le umi o le taimi. O aso te itasi e whaanga solo ai i le whaamasinonga, mai lava le tai au, se i au le le tulai iwa i le pō. Ioi, mai lava le afo le iwa le tai au, te leilo pe fia ni malo longa i le taimi o le au, ai anu wantu lava le whaamasinonga tau le iwa i le pō. O lona wingala, ia atonu ai longa mo stantu wa tala mai le po ana nei ele fa wa wina le wa tilo ia o ile la kolosi mai ia le tu te ele ngata ile tau le va le po ai ona a fa pe fo yo ne fa ngai nai male a sto na e fa wa tuai le fa msidonga o lo fa nga solo ile taimdeng o lo winga e lua la va nga fa popo i tono le tatu mta upu ile taimdeng mua o le a wantu lava i le taimi o le whaamsidonga mai le tahi au, tau liwa le pō. Lua, o le a wha wau le whaamsidonga e au fia antuai, ma le asto nai. Ia, o vaenga la nai lua mō le sila fia le tātu o tano. Ia, le tūlanga fo e pio le ia, le whaamsidonga o lo whaanga solo i le taimi nei Samoa. Ia, mō lo sila fia. Na o na tu wantu lava i le mamea, ai pule halau whaantatau. Na paua le tūlanga fo i lele e avantua i le tu alano pea le tātu wala leo. O na o le mai tawina pea ma o lo aia fo i lunga o sānguanga o lo o whelafua. O lo o iei le tūlanga fo i lele. Se o nai whaiasi mawha mawha o tātu upu matala nai whelafua. Ai o le mea e manu iei le tātu polokalame. O le tūlanga fo i lele o le whaasinumanga o le tanganta. Leana telefoina le upu. Mana tua masano aiwo laka se fa se lau le tu o lano e pe o na masani yon tu natu. E yei taimi, tante va ai male alofa, e le tulanga e pe o na iai. Ia sua fontantou ia whela fua ia mtususia ia upu mwha mtalanga. E le nganta ile te leo suafa. A o le mamafa upu o lo o wha o ngaina. Ia mau pele to vai, mawane i umaya. Tanti ia ngā ruenga o lo whanga solo. O lo whina wina e a li ima tamaitai i lo ia. O lo whaatino iei ngā ruenga le whaamsidonga. A o tātou. I le ise mea o le a kako vevisi fua tātou. Na paule mea kaun kako vevisi e kemiringi. O le siaki. Pe ua umana a matala o le stala o le pālota. Pe a whape le te sauni e te pālota. I le whainga pālota le tātou turu i Samoa. I le asolusun mariva o le masido o kuso. Manatua le mwhaina a matala o le stala i lunga o le upenga tawha i langi ala ofisale o le komisina o whainga pālota i Samoa. Ai le ngatai i da. O lai familia i inga e te tau o na e hanga i antu i Samoa. Ai le mai ala masina ne yu yuni. E te tau o na e tu vai i Samoa. O na e aruantu lea e wha umai lau le stala. Ma puke ai malo wata. Ia o le wha maonia lea. Ua mai alelei lau le sitala. Na pauna o le awala, e mawhaiona whaali ai so whida ngalo. I lau pālota, pe a wha pea,
o loo e nau tele. Ia, iei se swinga, o ani vaenga me whaiona whaantidoina, i to tonu leo le tātou turu i Samoa. Ai po ani upu ni whaamtalanga, whiangia i solo, whiawhia e le matangi. Ia na o se tātālonga masefa, na o se tua lano le tātou polkala. Ia, o nai nā le tau whamba le whaamtautanga lo lotu. Ia, ia atonu e to tele tātou e o le lotu. Ai o le stona i o le sa, ka ko pepese ma vivi i anku leri. E nana pā oa le asonga fua so le avele alu ma le ako. E pe o le alu le vale le fo ile le alu runga i ao le lang. A ua ngaloi, o le iai e maita. Ia o le o iai fo ila anto o lo whalele. O le matang fo i la vai al tanto wala leo. O le longo puieri. O lo o tau pa ia, ma lo o tau maban. Ia ai o le wha tatunga ia ma le wha ngā ina. O mea umai e tau mwhai e toi le tātou polkala. Ia, o nai a te oi. Ia le a toanga. E fuli i se sifu, fuli i se sae o langona. Ia pa wanga le bende kaupi a man toi le tātou polkala. Ia, tautua nā ma oe le tātou ngangana. Ia tautua nā ma oe, ia le tātou ngangana. Ia oe, na pa wanga le mele, pi ia kuai fo i le i umai. Ia le tātou polkala. Ia fua fo i lau sa. I le matua o lo soi fua na wei. Ia avea oe, ma wha ta inga le le. Ia moutu pulanga la lo vao ala tātou o tudu. E le nganta i tono New Zealand. Ia e whape fo i ia tudu o e mabang. Tano si o na wa sa o ya lo ia se fa silinga malo si ala i tau maftanga. O le ia Aoauli o le solo. Io, malo le soi fu ma le langi ma. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se I fa ila utala. Le a o malene ina ta uta uata le a matanga. E ilunga o le sami a elo toloto e ile taulanga. O fele la mali simuliva ile a olona suafa. Leti o talae, awane ie la mai la se.
wala wa trai le pia o tama tuai fa pe fo ile ainga mali si tono ni sila le tanto wo ka foni le da ile paka wa fa ngoina Barry Curtis na le botni fa yele le stona ia so limo le masino you like ya wala fa tuina le fitu lima to sanga talo na fa vaina le kolisi sanga to Josefo I to tono le tanto tru isa mo o le wa to ilus fulumele no minuto na tale le tula tasi le fo iva ngo le Aoauli le tautu ana radio Samoa fe le to ma to mai talo fa malo so fu ma le langie ma ya o se tala mai tono New Zealand o se tala le foto anta va yetu ye o le lo fa pe mai ma de tua le tantu tu singa ngo le foto mai anta nei le to sanga lua fe lo to te lima to sanga ma fa le I to tono le to New Zealand o le wa sa nei le tala o le a se ia le tantou tusinga I ngō. I to tono New Zealand, mai le tausanga I lua fe tolu se fulu. Ai o le a wha leo na wha ngā ina, wha maunga, masa I linga, o lo o wha atino ina lea, enisio matanga luenga. Ai misi le matanga luenga leo wha numera wha mau, ia po o numera wha mawina. A wā lava le wha mawina lea o tangata. O lo o soifua I to tono New Zealand mai le tausanga I lua fe tolu se fulu. Ya, o le tala nai pe o le ta o mai le divango la wuli wa ele stama I selen. I ele selen I fa pele ona fa nganga. Mo le fa tidonga o le mele o le tusinga ngo. I to tono le ringa tudu. I le toifo I tu le tausanga I lua fe se fulu ma le tolu foi mai. E se lang ma le fa miliona. Ta la New Zealand. Sa fa pele ona fa tidoina. I le tusinga ngo I le da fo I tusanga. Se fulu tausanga mulimuliane. So le ua whaantoluina. Whaantoluina le wha o le selen. O lena whaongaina. Yelo do winga a luafe sfultolu luafe lufuto. So le tolu se lang luas fulumale 5 miliona tala New Zealand. Le tupe. Lena whaantinoi. Ia le danga yoinga. O le sa ili linga leo whamomonga. O tangatanu malava New Zealand. Ia. O lea lai whemai. O le isi tusi ngaingo. Wai tai 5 tausanga. Luinga luafe malekolu. 5, 5, 1, fitu va. Luafe lua va. E o atu yei. Ua lele antu ilunga I le 5 se lau miliona ta la New Zealand. O lea whaatino I lea ngai uinga. Ia. Ia ta ui malau whitau antu I lea whaamtalanga. O se mele li. Pe awa pe o le isi awala. E maua mai ei whaamaunga ma whaamatalanga. I tangatanu o New Zealand. I lantou. O pepe fau. Ia me se fo I lantou. Ua maliliu. Matangata. Ua tu o New Zealand. Ayanga I antu eau mau. Inisio antunu o mamau. Stasi nao tala I le nivaengo le Aoauli. Na ua toi sfuluiva miruta na ta leo leitu la. E tasi le nivaengo le Aoauli. Ioi. O maua sau lunch. O le mepi kosiri anganga ua. Mua o le lunch. Mea ai. Lua o le sehelengi. O se si ai mei kua korangame. O ngai alu vale ai lo maros. Maua la mea ngai lua ringa ia wau. Ina me se beo la kai fu. Maua lo ka malosi. Maua la ka sehelengi. Maua la ka aka. Maua lo ka fiafi. Yeah, why not? Slice on the element. Lunga, lunga, lunga. Batsy my olima. Be a fight what if you fear. Be a fight what if you fear. Oh, my foil fear, fear. Lunga, lunga, lunga. Duelo en my low. Be a fight what if you fear. Be a fight what if you fear. Oh,
Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa idau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi odo. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o valu se lau lua fitu wha iwa o no malu. O valu se lau lua fitu wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Tau mo le aso. Pe a tātou la ngona ina. Ua le a mana ia ina I tātou. When we feel like we do not belong. Ma reko I lona mata upu e 5, o le foi upu e 25, ma le foi upu e 26. O le tasi whawhine foi. Ua ia te ia le puna toto I tausanga e se fulu ma le lua. E telefoi mea na ia tinga ai I le fō mai e toa tele. Ua uma atu ai foi ana o loa. Ai le ia o ngā lava ia te ia. Ai peitai. Ua ātiri ai lona mai. O se tala e whaatatau I se tina. Wa se fulu ma le lua tausanga o mafatia I le nei mai o le puna toto. Tele ana tupe ua alu I fō mai. Tele lo na taimi ua alu I le sā I linga o se fofo ina ia malos.
Peitai, ele I maua se fofo. Ma ua mawhati ai, fōringa mai I lona mawhauwhau, o ia o se tina ua lea mana ia ina. Ai ua whaalongo le tina le nei le vāvā o le motu o tangata. Tau whai fetu leni atu fia mauani o lato wawanoa I a Yesu. Whai mai loa le mawhauwhau o le tina rea. Pe o te le pai atu I a Yesu. A ole a o walu e sa ili aso o wawanoa. Taua o lona pito ofu a o mauaina, ma o papai atu I ai. O te talitonu, o le a whaama maina o maamana I aina. Ua alu le tina. I to tonu o le motu o tangata I to tele ua whaao ma a apa atu lona lima. Ua le maua a ao Yesu. A ua maua e lona lima le pito ofu o Yesu. Fai mai le tala a mareko. O le teimi lava lea. Na I loa ai e le tina. O ia ua malolo ina. Ua malosi. Ua nalangona ai fo. Ua a mana ia ina o ia. Ua halu wifo le tina I vae o Yesu. Ua whaapa u. Ai feta la Yesu. Lo ua fafine. O lo whaatua. Ua o lai. Tele teini I lo soifua malo tātou wola. Tātou te langona inai. Pe ua lea mana ia ina tātou. E umaloa lo waunga. Umalo tamao ainga. Umalo malosi I le tautua ina o se mea. Fuli tua mai lo tangata ia te oe. Fuli tua mai lo uso. Fuli tua mai lo tua ngane. Fuli tua mai lo tua fafine. Fuli tua mai au o ma au mea mamae. Tangata na e anga le lei iai. Ai vave o na fuli tua mai. Tele teimi whaapea I lo soifua malo tātou wola. When we feel that we do not belong, we have a feeling that we are a nobody. The passage of today teaches us, look at Jesus. Jesus will make you somebody. That is exactly where we belong. We belong to Jesus. Ile nei fo yaso. Ilau tau tua malau au nanga. A furi tua mai tangata wale a mana ia ina oe. Ai a, pe a se I whaapa uia I vae o Yesu. E pei o le fafine na maua I le mai puna toto, se fulu ma le lua tausanga e le a mana ia ina e tangata. Ai na o na whaapa ua I vae o Yesu. Langona loa, wa mana ia ina oe. Langona loa, wa mana ia ina lo na ola. Langona loa, wa a mana ia ina lana tautua ma lana au nanga. Aru ya Yesu. O na mana ia ina lea o oe I le nei fo yaso. Tātou te tāru. Lea tuai. Lilingi maya au whaamanuianga. I tautua ma au nanga a lau leitio ma lau televise whaasalalau I le nei yaso. Whaamanuia mai le au whainga ruenga I alii matama itai. Whaamanuia le whaafofonga ma le mai moa sila alo atu nuu. Whaamanuia fe au ma ngā ruenga ua la usua I o tangata I le nei fo yaso.
Lu i tauina pea Samoa, i lou fina ngalo pa ia. Lea tuae, a o mai pea Samoa. Pe a langona ina ua lea mana ia ina i mātou. Ia mātou sa ili Yesu. E a mana ia ina ai o mātou waso. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua inei. Amene.
now George lo tui tama mavani to loa le pese wa fai waina a pese vai tafe e tu luan tu ile programa o le lui tau o le aso mo le tu le nga fa tai le sunga ile fifi a Reverend Edison nga fa mo le tato programa le dei fo i vai ngole a Aouli la tu mo so na fa o ponga ile aso a tau le timi masani e mo le tibei tato telefone tala ta longa le ngana per tandia. In this update, the days of trying to get every New Zealander to fill out a census form are over. From 2030, the census will be scrapped. The government and Stats NZ are moving to a yearly admin data-first alternative. This means using data already collected by the government, trying to assemble data sets including everyone. Stats NZ spokesperson Sean Broughton says the traditional approach is no longer sustainable. You have low response rates, it being very costly, and it's a very, rigid way of meeting the data needs of different communities across Aotearoa. Indonesia's Mount Laki has erupted, sending clouds of ash kilometres into the sky. No one's been injured, but it's forced flight cancellations. Newstalk ZB Scarlett Swetanovic is on the island. She says it's business as usual, but her flight to Auckland's been delayed until Saturday. There will be days of disruption while they try and get travellers back on their correct flight. So the most stress at this point is just when those flights back to New Zealand will be. Labour is accusing the government of hiding cuts to Health New Zealand. Health Minister Simeon Brown has fronted up to the Health Select Committee this morning for Scrutiny Week. Labour's Aisha Verrill pressed the Minister on the issue of transparency. A third or so of your letter of expectations to Health New Zealand is redacted. What are you hiding? Verrill wasn't impressed by Brown's response, as he said Health NZ's making progress month by month. The deficit position has improved to such a point This is a lot of waffle, and you're hiding the amount that investment. you're cutting. Women sitting on private company boards are bucking the national trend on gender pay gaps. A strategic pay survey of directors' fees has revealed new data. Jordan Dunn has more. The survey results suggest women earn more than their male counterparts in private sector boardrooms. Female non-executive chairs are earning 3.7% more than males, while female non-executive directors receive 17.2% more. However, women comprise just 21% and 36% of those roles in the private sector, respectively. That's news. In sport, a man who was handed a restraining order for stalking tennis player Emma Raducanu in Dubai has been nabbed trying to buy Wimbledon tickets. He was spotted by the All England Club security system. The tournament starts June 30. The man in question has also allegedly trailed Raducanu through Singapore and Qatar. A confidence boost for sprinter Zoe Hobbs as the Athletics World Championships loom in September. She's won the 100 metres at Finland's Paavo Nurmi Games in a year's best time of 11.07 seconds. I felt like my start could have been sharpened a little bit from the heat, and I felt like that was a strong part of the final. So I'm really just trying to find all of the little bits and put them together. In that sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tau sai fu
Aloha se anto le taimi ala Radio Samoa ia so tasi malafa minuto wa tea ni li tulain tasi talai rei whanua talai ta longa ngana peri tani ale sa e whakama iai tali pea e ala tanto filo inga mala fionga ia lilo maiava i se taimi ala Aoauli nei.
Daily DJJR. Mo fianga sui fi loye fa no formali e fo ile manuel entro le dia vole bancho fiola solulu aso sfulu valu o le dimba sido uni lua fe lua se fulu male lima chalo si o mai o le divango la o e okay ya bo ngai ka seki ya bo le nga fo e te pis ya se ka ko ngi veke pisi ai dongo mea nga pisi de be mo we le se leni o wana pisi le me mo le manava e le au ngar ko nga pisi nga ile dei vai tau ai ava before na te pisi e te fiso soani e i se isi u so antangata se ke foi e ko le menga ka o le pisi le le o le menga ka o le pisi e maua lona tau mai lunga ale maua le lunga ya e maua mai lunga o lo o tali pe e ale tulanga e pe o ia tau manga o fa msidonga ile neia sululu Samoa e mau mai lola tātou tala mai le sionga ia le lua iawa. O lorongi, e ole alonga pui li i fui lo taupa ia, e malo o tau malu le tūlanga i pio le wha ngā salonga o le tātou wha msalonga i le so. E le ia le tātou sawriwri pēr, ma wha ngā solo a tātou fuafuanga. E misi ngā loenga o tiutu ma whaiwa lo filima. E peona tau fia iai. E alo o taupa ia, ma lo o tau mamalu. Ale o te mantua. Le asunga fua le na mantala no e le fionga ia le au pepe. Mantau fa la mai lava i luma ia le na ofulan moana. O le ofulan moana. E le o le ofulan moana ale au mulan moana le ale sunga la o ia tawai. Ma pese ta LJ. Ia ma ia shuka ma fui le ia momoisia. Tau tua momoisia. Ja, lena le maruia tom finga le version te nei o le au lo te vertua o le au le ta alona nei ma le au Queensland po le au le Maroons le au New South Wales Blues o ngalo ia te ole po ana nei le fanga soloi ia le ta longa lona lua o le ta sanga o le State of Origin i le rei fo i tau sanga ja o le po ana nei le fanga soloi le ta longa e whaia lai o i Western Australia le State of Perth o i le Aio Perth i dai le mea o lo eli kwale yo le anga le a inso le ese le tele o tupe ana malo le tantu tru la ya ma wai le bawa lona e fa ya singa vevela o le Aio Perth ya male stete foi le au sitalia e o te lo foi te le ya nisi le malo le tru wa to fa antuina ya o nisi le wa ma wai foi le vai tan ai afa pe me le tan la fast full mon tu puti ke ri ya so o mo le masina oi fa ke le al fa alo ke le al aruf e fai for fi fai kupe ele le o tuto o ko inga vela nga fast food mon kup ia nga ri mo ko ale nga a ko e le vai te ele tsausanga na malanga tu ai Australia tau no wantu le venga malanga o lo o fa pele o na yele me fu ile le ta o le heat wave ia po le ngalu vela fu ile le le sa afia i dai sini Australia sole e fa ya ko la ukana so le fa mai fu e vevela ka ko mu pe o nga sa sai o te fa ya tu le fa se fuluanga ile fa se fulu mo le ono tikiri anga ile lima su tikiri so le se ke fa longo so le we ka le banga ile menta o le vevela mena nta o le heat wave le tele na pepe ai pe mateia mo meu man ele ngatailea e afa ina tuai ma mea tuto ya va pe o le fa folau ko nga ka pisi e sa ko nga vela ale me la te fa tuai sole ale man ye fo yo me i a New South Wales o le vitimio le samba po le tama fan fan ke al wa ku le fa le male fa ele me se fi ngo fo fa o la ngo fo mai ko le e ko yo o le ma kwa manga ia le me ngo fo so le ko le e continent ia ngo ko fa pe si circle circle powerful ia le fatalo fa na fa malo atu eui ilunga fa maunga o le makwa makaukia le awa New South Wales le usau mo le talonga le poana nei ia ai ola makofia kana foi le eui o le wa sui de mako kapkingi kele mako kamala ve ilunga ia ai mantua anta tu toyo wa tu mo me kana fa so pico wile ia o nga wo ko si la fia mo ka ko lo ai ka ko filo nga ngi lunga malai por el tu langa yo ele tanto talonga ka ko kara ngo ka ya
Yoi, nei te fu wale sausi si o kukaya. Ai whapea, e maanga ia karong muri re kukari manoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha safua atu i ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha o tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on! Eh, ta whakawhea ngei la. Po pole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo oe ma lau ta avale. Vili mai I le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asia siane I le lua se folo Hoia Road I Otahuhu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiroa I tātou atunuu, mai tātou porkalam mele nei, o le a reto le ola I le nei fo yaso, ma lo le soifua manuia. O le Isaia 5:4 whai upe se fulu e whapea, a wae mawai atu o atu maunga e luluina fo I o maunga, a o lo ualofa e le mawai atu lea na ia te oe. Ua whetalai mai ai o Iova o le alofa ia te oe. A le upe mo le asu le nei whapea, aua e te melea le alofa o le tua. O le tusi le sa whaitauina, o le whaitau e whaitatau I wholafolanga le tua na whaia I lona nuu o Israelu. O lona nuu le whai mai sa ia sasa ia te ilatou, ia mana ia whaasala ia te ilatou I le te leo teimi. Peitai, o le te leo teimi e koe whaafoi mai le tua le nuu le nei, mai e tausi ia te ilatou, mana tai ilatou I lona ao malosi I le te leo teimi o le history o le nuu le nei o Israelu. Lela o lona fina ngalo, na whai ia Israelu, ia awalava ne I whaangalo ina e Israelu, lona alofa whai pea, e ui mea na ui mai ai, a ia toe tepa Israelu, ma ia latou wa aia I lo latou history po le tala anga o Israelu, le a ao le atua alofa I lunga ia te ilatou, sana tai I latou I le tele o taimi I le tuanai. Lele mga o le atua, ia tepa taulai Israelu le tuanai, ma wa aia lona alofa, ia latou manatua, le alofa tele o le atua, e ui ia latou angasala me mea sa whaia, aina whaaola mai lava I latou ma tai I le atua. E whapena fo I lase langona o le nei aso, I le alofa o le atua I lunga o le tātou atunu ule nei o Samoa. O le tele I o mea e nofo le lei ma ewa ai le tuanai ma le history o le tātou atunu. O
o le tele o mea ua whaamanuia mai ai le atua i le atu nuu le nei Samoa tātou tena nofu ai mea mua e te waai e ke waai alo na file mu i lunga o le tātou atu nuu i le nei foi vai tau e wina lunga la lor tātou atu nuu i whainga upu whai o lo o iai e ke waai le ai ase vevesi e vevesi a te ngata whai upu whai ma le vaenga le tai ma whai ia politics o le malo e waai a o i lau whanua Samoa ma le mea o iai Samoa e file mu wale atu nuu te le ngawha vevesi mai te ngata e mai mua mai whafolka kua kumu ia ma Samoa ngai e le ia se mea o vevesi le lawe file mu ia onga o le tau singa le atua onga a aolofa o lo pui pui ai le atu nuu le nei lua le si mea taua o lana pui puinga o le pui puinga le atua i lunga le atu nuu ngai e makaukia ai mafau pe ama le tols fulu mon tupu tau sanga uma mai sa faina ai le atu nuu i mea wha malolosi fo ia ofa ma valelia ma isia whanga muli mai ange inga ua amata o nga mai wha ia na amata i ona whaia ma whaatino ele malo sa iai se i o mai le taimile nei ia meo te talo ma ana pongi amatanga o tausanga uma e talo si ai le manuia o le atunu le ala so wilo mai le tolu sifulu mon tupu tausanga e le iko iai se wha e a wha inga ai Samoa ai nei tatu nu tua oi wha fia o nga kaia ngai o kako usua tua oi tonga mafiki ma isi nu uie tua oi tatou wha fia o nga wha inga ia wha malolosi e foi fa eu fa longo talo le tau por vai aso kulea na foringa mai eva aile le aka le matangi e vidi pe vidi mai sa o le la direction e o mai lungo Samoa ai alua ke ia ko pio ai pio nga isi me o nga isi ku mo so le mele ta tu te lo ai le lofa te le tua i lunga o le tatu tu nu nei so o le mela le upu mo o le aso ngi aua le melea le alofa o le tua e ao o nga manga tua pe le tatu tunu o lo o iai a au alofa o le tua i lunga o Samoa e le ngata i lunga o le tunu ai mo oi fo ia malogo o langa te totas no lava o langa ia e mana tua le alofa o le tua ia te oi o lo ona foa ia ki oi le ola ma le malosi o mafaufaunga le lei e fai ai lo o langa ma fai ai lo ainga mea ngā le e watu le tua o mea e mafua mai o lo ngā lofa i te oe e lofa i te oe e lofa i le atu nuu le nei ringa la le upu mo oe le aso le nei aua e te whaangaloina le lofa o le tua aua lava e ke meleina le lofa ma le anga le lei le tua o lo whaamalu i lunga o le tatu tunu le tua whawhitai lava moni ma fa maoni o lo ao o lo i lunga o Samoa ma tu te le menea lo lofa ma tu te acknowledginga lo lofa yaso umalawa fa fetai Yesu amen.
Fofogamua na la vepese le kalisi katoliko ma le fioanga o sa fotu le montele sa la fai. Ma le vinga na le tua le ie ia e alo fa mai tolu nganto ile polo kala mina le are tolu le mo le tole nga fa tele ile sunga ile fa au ya pasta la fa ile copa le Assembly of God il lano i sa vai mo le fa ponga na le polo kala me ia mo e ma tanto ma la vole di vai ngola wo ma ini tanto ma luma ile na tele I o le io lang ia e fa no io tanto mang o le wo join sul fitum la fa me du ton tano le tula en lua o le ngana join tano tula en lua o na tula tala I vai fa no la ngana sa mo to pena mai ia le fionga ia le lua ia li ai sha hu tula vai ngo telefon O le wau o mai le taimi o tātou wha linga ma wha silanga fo o le utonu mai le official le Radio Samoa mai nu ma fioanga wha la putonga I ka le sia ma na I tu ma lo le la wha ma ai le o lau wha funga e te le toi fisili ai ia ma e le toi wha peane o le hawa le mea ranga wha mai I funga mua e ma toi wha ma ai le lau wha funga ai kau fa le muange lau karangoa io e na pawana o le vai ta wai meni o fa silsila silafia I me lo tup ya tonu vo na tu tawo ne inisio ainga no ma fio angolo yela tu fa moe o lo fa pele ona fa silsila tu ile tu ala Radio Samoa pe o basilia I vai aso tasi maso lo vai aso so fua nga ile aso for really e se mai e tanto waso malo lo e tomo atu le fa silanga e o le tusi o le filifili ma le tusi o le songa a wore ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le filifili e mawai ia le foi ia fa lo pengo sa mo sifo tutuila ma madua o nisi o tala tu o Samoa o nga upu o le matafo yo le matai Ele fringo fa le lave pe o fa I poiponga ma liule o singo ainga fe sira fa inga o paolo o si fa alo fa langingo e kale sia ma le tele o le ngana o fa alonga e da le fitus fu tala le tau na le official Radio Samoa le tolu pan tolu no hobo avenue manukau e mawa tuai sa lo minga morisi fa mtalanga bala mai le tanto official le lua no lua tasi lima I tolu Lua ona lua tasi lima I watolu e pe janga I saolawa I lunga o le tanto upenga tafa ilangi o le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz o na whaime eile o sau oka whaafitai. O le whaasilanga mo le tuma lo whalehan tafa Mo e uma e langolango I le ainga fast, mo lo tanto wha moe, o le suia whai pule te tō whai le ngoa matua ia ale vena ale, e fia maua sau whirangano. Ai tanto wha soi le fiafio le Australia nei, I le hola le whakasai madurewa, tua tusi lima tasi Jellicoe Road I madurewa. E fio ai le to ina ia Reverend Elder Talia Tapaleao. O le Australia nei a solus fulu Juni lua filo lima, Tau le ono I le fiafi a fifio mai tātou whaasoa wau tai o lo seinia I lantu uma ia o lo lango ina le ainga fas mo le suia whaipule le ingoa matua ia ale vena ale morisi whaamtalanga whaamso ta ifo le rumera o le olua tasi o valulua valu tasi lima fitu wha olua tasi o valulua valu tasi lima fitu wha whaafitai O le isi a tātou whaalinga suli o te vanga leo mawhale o loa. O se tasi o fwoi tau masani le turo o le tangata malona tupuanga, o le tangata fwoi malona whaasiromanga, o le dei whaasirisilanga e whaata tau tonu, ia ila tōna tutupu masoifua mai, ia te vanga leo mawhale o loa. O lalo maa lava ma sāfua a sāfua I savai. O le awa e aise manatu iniso tino I mātutua o le tātou ainga iau tero nei, Pele I ala ngātu tau ea, o na wha mau popo le tātou ainga, o na watupu maola le ainga, o le ae tālo atuai le pa ia ma le manu o whale tama uma,
O le awhaia le tātou whilo inga i le Australia nei a so lua se fulu iuni le aso malo lo o le Matariki. E whaia le i tulai sfutasi le tai au i le hall a le St. Paul's Metotisi i o Tara. Matatua mai lau tautai ia wase wha malostino mo le aso ma le wha alo anu te le lava o lo seinia e tofa tinifu tofi lau fili ala i moana Ferretti ma va e lua te vanga. O le whaasilsilanga mo le tumalo si umu. O te leto i tūlanta i le lavelave o le vao sa o Samoa. Mai le mata whanua o saua se ia pa ia le langoto le alantaua. A o pa ia fo i Samoa va pia le tala lei. O le awhata lei maunga wau. Ai whaapitola di wala au moalo matama whanau. O pa ola mani ngafa e malu eile di nu o si umu i ni usil dei. E pei o na tasile tau whamale uta. O na o le whaamwe moe na tāno sanga mai eile kāle sia kātoliko i si umu. Mo sina fsosoani i le hola le olotu o lo i eisi ai tālafu o tutoe ai fia wha maina. Wa i oe ina i le fono e lansa sfulufito me lua fe lua lima o le awhaia le tātou posiva. I lansa tō na i whai o iuni lua fe lua lima. Lansa o lusful malvanu leo iuni lua fe lua lima. Ai o le ātoe talanoa e wha motu mea uma i le aso lusful malitasi iuni i le lawa o tuu utula pou i le tulai tolu i le Aoauli. O le joita lava e maule le iai se i tulou. Wha moe la tātou whilo iai le dāso. Tu atusi o le fono o le se fulu lima Emery Avenue i Mangele. Wha tai lava o lo seinia e to whai ono tupu ola lafi i tula, to whai ono Samuelu Tanovasa, o puatolo pelenato to whai ono a suao sio whaalongo tuu utalai pā tulapo olo mole tumalo. E morisi whaamtalanga wala wane le tātu numera o le olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono. Olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono whaaftai. O le isi whaasilanga leo tonu mai mo le ainga sa wa ina ea pe se whea manaia. E whaasisilanga mo le whaaloano i suli uma o le ainga sa wa ina ea pe se whea manaia le lua ainga whea lofani i santu ia antua i savai. Mo suli uma o lo au mau i so se tafa o au te aro nei. O le tātou whuntanga o le awhia le stona i neia so lus whuntasi o iuni lua whilo lima e whaia lea i le Mount Albert Seniors Hall i le tolu B. Wairere Avenue i Mount Albert. E whaiale i le tulai tolu maai le Aoauli. E le leilo awai mai i tātou whonotanga e te sila fiai fuafuanga o lo talanoina. Whamoimoi le alofo le tuala an tātou whilo iai i le dāso a tau whaina. Te tele o lo sei nia e le laulaua whono ma le te whono. Ale ainga sa wa ina ea pe se whea mana i le lua. Ainga whea lofani i santu i antua. Mai le motu tele i sala whai. O le isi a tātou whaalinga leo tonu mai ma futanga alo matama whanau leo lua i lao le tala le leime to tisi salonga e salelo longa i savai. E whamara tuantula tātou whontanga e whaiele stone nei a so lus fultasi o le masino iuni lua whilo lima i le tulai se fultasi le tai au. O le whaiele i le no whanga masani o le lua tolu Franklin Road i Otara. E whamara tuantu fo i la tātou la whonga mo le nei masina. Mo nisi o le tātou nu whanto a maua le nei wha silsilanga. Whamara mole suantu i le nei a so tātou wha soa. Mantala tala noa a wafu o whanga wa tatia. Morisi whaamtalanga whaafso te iane i a Reverend Sione Tautua i le olua lua tasi fitu fitu lima wha lua lua. Olua lua tasi fitu fitu lima wha lua lua. Po mwango tia lua moduwai i le olua tasi olua fitu o vanu wha ono fitu. Olua tasi olua fitu o vanu wha ono fitu. Tātou whilo i le aso i le angalelei. Ma le alofa o le tua whaamtai alo sinia. E le mafutanga a alo matama whanau le unua i lao le tala lei me to tisi i sa longa i sa le longa i sa vai. O
O le whaasilsilanga mo i lātou uma e tupunga mai i a talataina nofo maui mai tuan tu inga mala talataina. O le awhaia le tātou tandoanga mua i le aso ngafua, le aso tolu se fulo Iuni le itulai tasi le Aoauli. E whaia le i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe, tolu pa lima te Aratu Road i Aukilani Sisifo. Ma tau te wala awantu i le awa ma le whaalo alo i le paia ma le mamalu ia o tūtaulangi. A whiwhio mai ma tala au mai. Ia ma so se whaafsili. Mo i lantou e lalama papa au New Zealand. Whaafsota iane le dumera leo le o lua fitu. Wha lua o tasi lima lua ono. O lua fitu, wha lua o tasi lima lua ono. Mo tātou alo alala i au se talia. Vala awane le dumera leo le o wha. Tolu lua valuiva iva lua iva fitu. O wha tolu lua valuiva iva lua iva fitu. Tangolo senia e talataina valusia talataina. Leala isala noa William Palmer. To inga mala vaalotu talataina mai fopo ona sai Palmer mo ilanto uma. Ne tupunga mai a talataina nofo maui mai tua to inga mala talataina. Malai tātou whaasilasilanga mulimuli leo tanu mai le rivaengo le Aoauli mo ala mo tamba whanau le fio anga o a vau i savai. Whaasilasilanga mo ala mo whanau a vau i le awa ma le whaanona tele e fia maua se tātou whilo inga i le asfori le dei aso luas fulu o i la o sofo i aso luas fulu o mati. Aso luas e fulu o Iuni i le itulai se fulu i le taiao o le whaamboi moe o le whontanga ia o se tātou tāpedanga a wale whaamboi moe o le tātou nuu i a vau e pei ona si la fia. Fa mo mo la tanto filo ia ile so to faina ile hola le kale sia me totisi I Manukau le tuantusi o le lima fa Trevor Hoskin Drive Weary I Manukau o le malai fisila fa ho morisi fa mtalanga fa so tayane ia le numera le o le oiva lua ono lua tasi ono tasi oiva lua ono lua tasi ono tasi. Tangelo senia le te fono mo le lau a fono ala mafutanga alo mo tama whanau le whiango a vau I savai o lo o au mau ia mapapa au I tutonu o au kilani mani usila nei. Ia oni sina un tātou whaalinga lau tonu mai le neifo I whaenga o le Aoauli a wāna vare longu puiri I o lau taupa ia ma lo o tō mamalu I mea lo o tutupu mea o le a tutupu ia malisi fo I wha moe moe o le awa pele o na wha tonu wina I le whai unga o le rei fwoi I aso. Ai ewe kia popoli o le lava e tāni tai. O le taimi lava e maua mai e ia le tātou tala mai Samoa. E le whionga ia lilo mai ava ma le tanguna banga fwoi o le wha msidonga I le so. O le taimi lava le da o le a longa puyari ia ilo o taupa ia. Ia ma lo o tau mamalu ia. Tapena le leilo sa. La taimi muli na siaki ia le sumahau. Ia ma le vai o la mta avali. Ia o wha pe I mele Warren of Fitness. Le pepa fo ilele I kuka makang. Kama fo ilele ngai alua rua pele o la repengi ngai yai. Ngano koi mare masinga male aso su yai. Ya o le stala. O nai le pito ilano le tu. Tawanga vale. O le fa atatele o lau tavan. Kamaranga. Ya kaule le yanga ko manga fanga fo yai. Po fea la wanga I tu yai. Le aso I oke yai. Ya male aso I fa no ai. Ya male aso tātou te ori ai. Ia malea so fo I tātou te lefi ai. Malea. Wala vanga so la uma so la yeso. O le woto e lima miru te ona tāle o leitu la e lua. Te pena mai le fionga ia le olua iari ai shahuch mana vaengo telefo. Ia po ani mena tupu I le so. E le ngante tono ni sila. Ia ma au ki lani neifo. Longo pu iari iai lo topa ia. Ma lo o toma malua fionga i mga luenga tutu ma whaiva no filima. O le nei ia so le tupu.
whātalo whātu I lau whawhonga le nei tū la o le aso, ai alo mai o se whaapoponga le nei o tātou tāla fau, mai lau Radio Samoa. I talo to mua, e se fulu ono tau sanga o se tamaita I tāla vau, ua mō lia matawhia nei e leo leo, ina ua whamao niano na tau mawhai e whaalawe ina I tau mawhainga, ma su e ngā amalo le malo, I le maliu wai o se isi tamaita I se fulu lima tau sanga, e ngoa I a kaya kara uria. I se whaasalo langa whaalawe te le ilunga o peng tawailangi a pou po le ofisa whaitu malo I se sae a leo leo, le Eastern District Police, na whamanino mai ai, o le tamaitai wa mō lia na whaafisota I atu I mōli mau o le mta upu, ma tau mawhai e whaatino ngā ioing o le tau whaamatau I le mōli mau. Tā ua le tai leo leo asiasi o se leo leo su e whaapitoa foi, Detective Inspector Dave DeLang, mai o lātou whaamaumaungam su enga na māua ai le whaia o le wa mō lia o ia ngā ioinga I le aso se fulma lua o me, o le aso na so o mai le aso le na tūla I ei fe ese inga, Lena maliwai kaya. Whamanino foi e tai leo leo a siasi na o lato maua ia whaamtalanga mga ioinga I le aso ono uni. A o toi whaasolo atu ai o lato ilo ilonga ma toi fisilingia tangata e tu saimalem ta upu. Ai whailoa e loa e se tasi le mea ua tupu. Ma ua mōli ai nei la lea talavou I le tau pulpulenga leanga e whaaliliu esel whaamsino ngā mio tonu. Ma le loto iai. I lona whaaperitania ina. Willfully attempting to pervert the course of justice. Ma o le atu lai o ia I lumor whaamsinonga mo tupulanga talavou, le Hastings Youth Court I le masina fou. Ta ua le tai leo leo ya Dave DeLang, e matu ia le whaalawlawe ina se taso e so e ngā leo leo, ma e le mama fo I lo lato manatu le atu langa. Ma e le alo fo I malo le malo e whaatino lato pito la au, pe a maua se tasi o whaia ia ngā ioinga. I le tūlanga o le mta upu le maliwai o le talavou ya kaya, o lo tarusanga ina nei e leo leo, so o se tasi nā te sila fia ni whaamtalanga e tu sa ai ma le whaalawlawe, ina ia whaafso tai atu lo lato o fisa. Ua tāwhia nei e le vaenga o tiute po le Customs New Zealand se taulele a luas fuluono tausanga le matua mai kalai stete, ma o mōlia I lona taumawhai e ave whaanana o ni pauta whaasaina o le methamphetamine, whaonga ai ni a seta. Whamauina I se pepo whaamtalanga ma le Customs, na whaonga ai le nei a li I se puso o ta alongo le mū po le chessboard, whaonga fo I se maa o lana pasika. Money air fryers e na nai le methamphetamine. Ta ua le ofiso tiu te mai o lato suenga o mai tawinai e iaiso o tanga o le neia lii I nisi fo I mta upu le au whaanai o whala au whaasaina I tutua oi po le border smuggling. Whaonga ai whaamomoli e watu I pusa meli mai le masino o mati lo o lua wha se ia pā ia mai le masino a perilo le tausanga nei lo o lua lima. Ma hua o ia whaamomoli na ki liva ma awatu I le telo no whanga I kalai stete. Whamanino le vaenga o tiute na o lato mata I tuina le leitu langa o nei ngā ioinga whaasotu la fono. Talo mali tau sanga na tia nei, ma na whaamaui nai lolo lato ngā lulue so tau au, ma le tele o sui o le International Mail Center, e peo na amata ai loa na tau fia I le tele o whaamamoli mai a Amerika. I tala anga o le suenga ina ua mauti no lato I loilonga I ngā ioinga whaasotu la fono, o le na whaatino ai lo so lato sa ilinga. E whaonga ai se poloa inga po le search warrant I le whale o le ua mōlia I le aso ana nafi, ma tāwhia ai lana telefoni ma masini computer. Ai mai se le tele o nisio vaenga. Inga luenga ele vaenga o tiute I pauta whaasaina o tāwhia le mata upo o le ua mōlia, o whaamaunia e tusa ma le tasi tesi ma le ono 5 kilo kalama le mamafo le pauta o methamphetamine. E tusa lea, ma le whase lau iwa su ma le whaafe, New Zealand, lona tau I le marketi. Wa lipo tia mai nele whaalawiloa ai le St. John's o lato tau fau mo nisio tangata lau tele e whaonga aina taavale whale mai po ambulance. Whamauina o nei tau e mo nisio wala awe o atu ia I lato. Mai ta ua reporti ma le leti o whaavama lo New Zealand. O le aso mua mole masina fau ia iulai o le a mata loa ia ai lea si tanga fau. Ma o le tau fau o le ai se lau luasfu malima. Luasfu fitu ta la New Zealand wa si iai mai le tau tuai. Whamanino mai o lea tau o whaingoina o le part charge o lona winga. O lea tau o le a whaatulanga lea mo nisi o mai o loo whea ngai ma whaafitauli ma tautia. Po o se o loo whea ngai ma whaafitauli e tu ngā whianga. Whaataita inga o le stroke, ti ngā tutui le whatawhata po le chest pain, ma le tau puni o le manava po le difficulty breathing. Ma tangata na awhia I whalawlawe whaafua se I peretonga whitiaio se tangata na awhia I se mū, ma se ua ngau so na a au se tulau.
a ua wala au atu mo se ta wale fale mai, i le luas fulfai tu la ta luono tu lai mai nei whaalavlave. Whaalia le sui o St. John ya heito home, ua wa aia si itia maulungo numero tangata e whaunga ina le au nanga, ma ua wa aia fo le maulungo o tau o le mātai tu ina le lei, o le whaatino ino le nei au nanga, ma o lea ua te tau ai lava o na whaia si itanga i le tau mo le whaunga ino ta wale fale mai, ina ia mawhai o na o lato wha o wina le wa aia le lei o mea whainga luenga. Whaupopo le tasi o sui o le au nanga o lo o lato sila fia le lei tu langa ma ale ua iai le to a tele o a inga, o no le tau ngata o le soifuanga, a ua whautua ina a inga, e tanga i le tasi o vaenga le au nanga po le annual membership, e la i titi le tau nai lo le whao ngā o le part charge, i se vala au e tasi. Inisa tala wa tala sanga ina nei e leo le so swani le mamalu lau tele, i le tau sa ili ai se te mai tai tala vau se furufitu tau sanga, e ngoi a maia. I ripoti mai leo le tai au na leilana li potia mai ele le lo o le tala vau le whaitu o North Shore, mai wha mawina na muli wa aia maia i whaitu o Takapuna, i le itu lai tasi wha lima le vave a o le aso sfuma fito yuni, o le aso ana na filea. Ta ue leo lo la tau ngā lulue whaatasi nei ma a inga o maia e sa ilia le tamaitai. Ua whaalia popo lengo le ofiso leo sanga le mu ma le malolo ina le o le tala vau, ma o tala sanga ina ile ma malu lau tele o lo alalam papa au i le whaitu o North Shore, ai mese i tu o Takapuna, ina ia whafsota i vave atu le lato o ofisa i le numera tasi, pe a whai o iai se tasi si la fia pe nate lo foi se no fuanga o iai maia. Mai tala i tālonga o whamaonia mai nei le whaalawi loa ai e le li o Ari Savea, ana fuafuanga e anga i atu i Japani, e ta alo ai mo le au o le Kobe Steelers i le tausanga whaulua o luono. Whaalia e le alo o Samoa lo na anga i atu e whaatau nu se tasi o tu unga i lalo o lana koni karate ma le moana Pasifika, e pei ona iesai nia ma whamautu ina. O le tu ina atu leo se avano e malo lo mai ai i tālonga le moana Pasifika, mo se taimi ai anga i atu e ta alo i Japani mo le tausanga atoa. I lona whauinga ina i le whaaperitania o le sabbatical clause. Ai a mai a le tasi o le tausanga o le marienga e ta aloai mo Japani o na toetali mai lea i New Zealand i le au o le moana Pasifika e ta aloai i le tausanga lua o lua fitu. E ta ua le li i ta alo Ari Savea o le awhainga talo na tu ua ai o le au mo se taimi ai o lo iailo na naunau ta inga tele o le ato e foi mai e tautua ma ta alo mo le moana Pasifika. Ma o tātou telefona mo le nei tū la o le Aoauli whaaftai whaafonga mai, tau whaasoifua. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Sianga mai le Pacific Love Band I le di fo I vainga le Aouli van tui fo tanto polograme fanga solo le di vainga le Aouli dan jali ele tanto filo inga masani e ma le sui le radio Samoa no garue puno wa I mai tono le tanto tru I Samoa le fianga ya le waiava maina vai e le ro e fa telefon tua ya le fiu telemoni le nga utomuli le lani masi Samoa rona sila ma le paia le silasio le tanto o tro o lo ma futo mi le rivaingo le Aouli ma lo le soifua ma le langi ma o lo o mantua asa ia le tulanga I pe o le ta penanga a vainga fa fai o lo wa mai ona le stalaina a wale fainga palo te tele le tanto o tro le utu mai lu mai le solo su mai le masino o kuso lua felua lima ina ua fa anta ampi Ea le Parlamento o Samoa, I le pasi ai leo le talo le tupe, o le lua felua lima, lua felua ono. Ea tonu nawa lausi le fia fo I le tātou tano. O vaenga te tele pe o na wantu I le teimi nei, e fualea I le taape ai o le Parlamento. O lo ye le vaenga fai a le HRPP. Le vaenga fai le puipuia ia tau tangata. O le vaenga fai o lena tula I mai le whainga malo I le whātau sanga taluai. Whātau tua I le tua Samoa o tasi. E whapefo I lama le vaenga fai fau. Wa whai ngoina o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party. O le olo o lima teita ina. E le whiaunga I le sa whapito. E le tamaitai pāle mia o le whainga malo tausi. Ia whia mena o mi mata awha. O se teimi o na tātu o tuailea. Inisi foi o lantou whaala wiloa, e pei o na anginga I lunga o pea mga lunga le ea. I le nei foi vai tau, ai I le mai tau atu. E iei foi nisi o vang whaupwhai, e le io o mai I lunga, I ani a lantou whaala wiloa, mole teimidei, a tono se aso momua, o na whapelea o na whaala wiloa mai. Ia wala vale no silfia, e le pa ia male mano le tudu, o le a whaia le lantou whainga filifilinga. I le aso luas fulmole fitu. Lea e pa u iai. Ia lea sol na wa faa pitoa mo palota faa pitoa e tono le tātou turu lea solulu a solu se fulu ma le fitu na o le masina o aukuso. Ia e tu sain ma lo le faa vai. E le mawhaio na whaia se whainga palota le tātou turu. I se asto nai. Ia po so se isi lava so le vaiaso. Ua na o le aso furai. E mawhaio na whaia le whainga filifilinga. Ale malo tuto tasi o Samoa. Ia talu mai o na whaavaelo tātu o tano. Ai le mang tau atu, I le anginga mai I lunga o pehau mga lunga le ea, o whaalau I loa vaenga whaupwhai. E na o na oto atu o nei vaenga tāua ia mole sila fia. O le vaenga whaupwhai e puipuia ia tau tangata, o lo taita ia lea e le sa avea mapale mia I le lua se fulu mon tupu tau sanga taluai. Ia ma ua I tutonu pesa I tutonu foi upu whainga le malo I tutonu le whaas fulu tupsanga. Le sunga ia tula e pasa I lele mari le ngoi. O le ua mai au na forosia I le mamea. Ia la tau whaa tau sina. Ia po ni la tau whaa la wiloa. Pe a pale mai. I le taita inga leo le isi whainga malo. Po le paia inga lona se fulu ma le vat. A le tanto malo tuto tasi Samoa. O a ia vaenga. O le vaenga mua mua I pe o na whaa la wiloa. O lea ua whaapupu ina e whaapea. O le kola. C-O-L-A. O le winga o lea whaupunga. Ia po lea upu. O le cost of living allowance. O lona winga. O le a maua e tangata Samoa. Ia se alauni. I maasina taitas. A wale fsosoni antu lea. I le tūlanga pangatia e pe o le iai. Ia le tau o le soifuanga. I le reifo I vitau. Ia o se tasina o vaenga o le lantou whaala wiloa. Lua o lewa iei fo I malisi fso soani. E fito I tonu lea I ta māmatida mātutua ma I lantou. Ua maua le penisione. Ia po I lantou fo wali taia. Mai ngā luenga I tonu le tātou tru. O lea wha la wiloa. Ua whaingoina o le pelenga. I le whaupunga whaperitania o le pension ensuring lasting empowerment for the golden age. E se umala le whaafsenga ina o se le ni e maua I vaenga I e lua pe ona uta ua. O le kola a toa I foi I e mara vaenga le uta ua o le
pelenga. Pita I se teimi o le so, o le na wha I loa mai ei, ma le vaenga lona tolu, o le lantou wha ala wilo. Pe a avea I lantou mawhainga malo fo, e teita ia le tantou malo, I le mai ai leo le whainga palota, I le whaiunga o le masino o kuso. O lea wha punga, o whaingoina, o le supa. Ya, o le supa na, o le wha apea mai, o le a ave e se ai, ia le mole mea o le la funga fo I lele e te tongina. O le whaingoina o le supa, ia po lona whainga ioina. Ya, o le wha apea mai, e mantua whisosoa ni tele, I le tu umamaina, o le tau o le soifuanga e pe o le yei nei. Ia, e pe o le yei la mo meo o afo, o tau o loa, ia po tau mafa, le e wha o ngā ina le turo, ia so fui pea. O le a awisia ma yei le la funga na o le VNGST, ina ia tau ngō fia nea, ia le tau o le soifuanga, e pe o na panga ti ailo tātou o turo, I le nei wai tau. E le mafua na o Samoa, le mafua I le pangati le temi nei ma le wha le tonu le tamau ai. A wa a wha le tonu le tamau ai ngau nisi o antunu te tele o le laula. E wha pena fo, o na wha longo ina I te tonu o le tātu o tonu I Samoa. Ia le a whaina le. Ai na o nai vaenga na, o na oto atu. I le wha tinonga la, o le tūlanga I pe o le iei ia le supa. O le ua wha angangai, I tausanga te tasi. Ia pe whaanga ngai le tino I tupe whaaluinai, e tolu se fulu ma le lua, miliona tala. Tolu se fulu ma le lua, miliona tala. O le vaenga lea wata ua o le supa. Le pe ona uta ua, e au fiai I la tau ia ua onus fuluanga I lunga tausanga o le soifua. E whaanga ngai le tino I tupe, e se fulu ma le ono miliona tala I le tausanga. Sfulu maleono miliona tala I le tausanga. Antu fatasi umala le supa o le koula ma le pelenga. Ona whapea mai leo le whaamtalanga. E o antu I le lua se lau se fulu miliona tala I le tausanga. O le a whaanganga e whainga malo le HRPP pe a pale mai. A wale whaatofu sia lea o le pa ia ma le malo le anturu. I feso soani tausele. E pei ona la tau fola mai. O lona whaangaioina, ia ngaioia sa I lipe whapei ina whaangaioina mea uma. O na wai lunga o le la tau upenga ta whailang, ia po lunga o le ampio fōringa, ia mo lau whaitau. I leisi vaenga whai o le Samoa Uniting Party. Ia, o le whamaile whaamtalanga lau te whaitau o tuai. O savali le whaatau sanga, o ma losi le tamau ainga o Samoa, ona o taita inga le leia le whainga ma lo. E mana o mia se vaenga wha upufai, e wha wawina le wha tupula ia o le tamau ainga, si itia le penisione, ma si i antili ai le tulanga o le seifua ma loloina ma o onga. Ia, si kako wha kalira, tanto wha tati, a wa o le vaenga wha upufai le wha tutua le tu Samoa o tas, le na sauno manino le taita I fono, e iai se taimi. E iai se taimi, ia ona fofonga fo I leo le mamanu o le tanto, o tunu I Samoa ma lalangi a toa. Ia lantou ana vantau, a wale tampena tu mo le whainga palota, lea o lo o lumana I nei, I totonu o le tanto, o tunu. E tolu, isi vaenga wha upufai, o lea whamai wa umana le sitala. E pe o le ele SNDP, o le vaenga wha upufai lea atu mua mapuli. Ia, ma le isi vaenga wha upufai le le vantu nei. Ona le sitala, ma wha iloa ina, wha alau ilo I tono Samoa, lea ua wha ingoina, o le Samoa Labour Party. Ia, o lau siti, o fe mea mai ina tupe. Ia, o le karipu upua kula wha. O le mea lena, e umana wha amara malama mai lea, e lea vaenga wha upufai, ma lea fo I vaenga wha upufai, a le tele la wole teng. E wha pena fo I mo meo wha alau ilo, ma wha antausina, I tutonu, o le antunu unei, o New Zealand. I lonta I tata mai whaasi I loan fo I lele ia. E au mai o, ia avange I, e peila o le whaantita I ngala tamai.
Ia o lena fola ele pantia le national. Ai le imanu malo. Ile la tau whainga malo so whaatasi. Leo lo o whaia le temi nei mala act. Anto ai mala New Zealand first. A lan tau pale mai. Te lele swinga le waiek. Ia pe te lele whaasau ngā seleni. Ona, fa mai le lan tau mau le temi o le whainga palo. Te le whato a mawai atu a New Zealand. O le makua kele o le kupe bai mau. Ai mai se le vai temi o le COVID. Ia ma le tele o le mau pisilisi tā puni. I le dāfo i vai tā. I le vai taimi a o tūla i mai. Ia le whainga malo le leipa i tono New Zealand. Ia le ala wa sila ma tātou wa ai atu iai. Ma da tua o le nei ma le free lunch. Foi le lo sfate ta ingala ta mai lea. E tau wha whainga o fi ei wha sili pe on tui na mai. Ma da tua o le nei le free lunch. E feo loloa. Ia singa se lengi le malo. O lea sa wha o ngā ina. E le whainga malo taluai. E a matai ia le maua o tau mawha avantu fua. Mo alum whanau tono wa onga. Na ona pale mai a le whainga malo so wha tasile wai i le temini. Sawa mai le fia tā la i le mea ai le tamititi. Ia le le pea e pea wa whaka la e pe lima ka la e whai i le mea ai. O le tala la i le whaasau ngā seleni. O la ua whaasau le seleni i le isi tu. Ai whai antu la utala malota maufa malota whanono. Inisio a ongolo o maua i tau mawha maua fua whanau le temine tono New Zealand. Masano i lanta mai tau iang. Pea ama le 5% o tau mawha i au i nantu tono nisio a onga. O lae la fua i tamaiti i le lapisi. E mafua mai lea, i le whaasau ngā seleni leo le fututuna inga o seleni. Ina i an tau toi wha le lei ai le tamau a inga. Ea, se i kanko whakalila po le hale wha winga ina o neimea. Mole faa le leia. O le tamau a inga o le tātou o turu i Samoa. Ia emi se lava. Ia le fsoswani le ai le tūlanga. E pei ona iai i le pangatia. I le taunga tāo le soifuanga. Le olo e mai tauina. Ma tātou moli mawina foi. I le nei mai tau. Ia, na o sina faa tātou le dai le divaingo le Aoauli. E pei au nisila fia e Samoa. Na pauane mātou mele tamu faiatu. O le longu puyali i o longu taupa ia malo o toma. Wha singoa kule mea kia nga iei o ia. A fio. Tana a au. Fai tau. Ma ia e mala malama. E ise le tau o le mea leo le fai tau. Pe wha fofonga. Ma e mala malama. A wa a tantou mala malama. E le ise fisiri wha anua le ise fisiri wha akot. E nga wha akasianga e fisiri. Pe a iei malea nganga. E te fia mala malama. Ai awa pe ua mautu i lau mawhau ma lau loto ma lau whina ngalo. E ese ale mea ngai ki manga oe. E fiu ala pai ma la whai. E tau wha mahala ma la māku se maka upu. E le mawhai on koi suia no mawhau whau. O le mena e waweina o so i lunga lau toto mawarunga. Ma waweina o so i lunga ma lau le fia ma lau whaari. Ona, e leo i eise mea ngai e ka ora kau ka kalamai. Ia o lau whina ngalo mapalo. Ai si kau wha mahala ma la māku. Ai malo le whai o le whainga. Malo le ono sa, tiute manga ruenga. E pe ona tōwhia i ailo taupa ia malo tau malu i au te lau whai. O le nawanga i atu nisi o tātou mātua ma awa ta avale. E piki mai le whana wa aonga, i le tuwa i wa aonga. I sa teimi le toi maun tono New Zealand. E o amai tātou i Australia mai si antoro umwa o le lanolangi. Tanga
Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha amata e avea le tale I ma le tale maasani e ta fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha ilo le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a ngā I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, ma toi maumoli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 luaono. O iwa, 255 luaono. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala I le wakafoni o le awhaia le astona I aso 5 Julai I le Barry Curtis Park I Flatbush e vala au whaaloalo tua I a inga mawo o mafutanga alau mua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi I le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au so swani. Tu lai mai an tātou ngā lulu e masawa vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. A wale atina ina. Ma le wha le leia o sanganto Iosefo. Wa wanoa pe pai whaatino ai lau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma Mangele. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi ono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua I lauanga le lei, ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
faya ina e mana o lava e tu sono te e lau mai no palo ta e lima e silia e si toia ina susumu no lava lona fale toia ti male lau tu malona aina tu bia na winga le anga ba ai le tu alai e sila 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 no kala ya ke o eke koe fo mai ama wala ko kongi vai ya suka ai kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe movie ya ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po wa ngole good night o e winga game ya kinga ma yo lo fai ai koe fo mai nei Mamuo elele kai fai ngaka ue mama wakulava okay walele la I don't know I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta ko story nga ono maka ekele feel like find my ngake pisi ai over ai kusunga ngake online hey kai find ngaka we mama wakulava okay wallela alolo Fofa ke fai aku anga i sau visa o leva nga ulele aku ka fafsa nga i ese e kala mo sa o mai aku la mele kupu i le vale afa yo sisi o kele ke ai ka kala sa o mai mai lolo fe fa kali kali ak mai kele ang o mai o ma aku lo fa lo o ma lo si o ma aku lo life o o wilonge
Ekelelele kai faingaka Waile fama ongilava Okay walele fa Soifua Oh I say Wasili ai no kalinga Le kama fukanga Okay ofo ilole alofa Ia umaka Oh I say Wasili ai no kalinga Le kama fukanga Okay ofo ilole alofa Ia umaka Se fuinga koinga me fa penga e lama ele sile kimia online na koilis ana le me fa ona I vola online ma me ngai ma wai oi e va tala van tuile de vanga le Aoauli pa fe o le va e ma to me a fe wo le va talinga ele tulanga pe ele tan tuli poti ma ya le mo ya o de pole ele to ma sting Olena mo mai le so to inga le fionga ya le mo ya vele to umia ya ona mo mai lole Olen tanto li poti mai le tau na lila si o le me foi. Ya, le diva ingo le Aoauli tau le banga o le tanto wha msidonga o te loa le wa leva na nofo. Ya, ma tali foi ya ili pa ia ma le malo le tanto. Tunu, o le me mali e le nganta o I tanto yen tunu e mamau. O le foi tali mai ya ili pa ia ma le malo le tunu I Samoa. Ta waila, le tatala foi le o lau whiringa. Ia e manga whangawhama e mana malama I tātou li poti e pe ona awinatu. Ia utei lofo ona toi tilau. Ia ona tuwalewa o ngā le whana. Ia pe ia ona whamada tuatu le tele o le tengme whaiana e alua ia. Ma avele au telefoni te whanongolongo I o ia. Pe awa pe anai whetau I le leia. Ia ma le tengme le tu o ia o ngā le whana. Le whetau. Ia whamua tamait e koe fo I mea ka avale o ngai o la kuliki o. Ia o nā fo I toi fo I mai lava o leo la nuka ko le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Whamalo antu I le malo le turu o lea fo I na malanga mai Samoa mo New Zealand ma Australia I ngā luenga whaawaiting. Wani mea o ngā ua e maua. Talu o ne e malanga mai antunu e mamau I ngā luenga nei whaawaiting. Ua maua I se suinga o lou tamau ai ngai Samoa. Ua maua I se fale e mapuane I ai ia siu tau ainga. Wani mea lele. Ai ka kia ia kou mea ia. Le maa se ngā whai ngei mai o. E langa whai o le lano langi le kā kou kia. E ka kauanga yengi mea lele. E ka kauanga yengi masei. E ua whai so oa. Mai kasi whai lua walava. Kolu wha. E leo koe aru sa o ai sa mo. E le yaranga. Ia va ai mai, va ai ako. Ia malua Facebook ka ia va afsanga. Watai lunga o le bibo ala uotama. Lau taunga apuna e tuua I o le tama futama. Tua unga lima, ma le touta ita I malanga. Susana wa e toe va afo ia uitafa inata. Le tamali o te nofo atu I luta aina. Ai tu atu o ele anga e tele I o lava ini usila. Pasia ta whana usa popole tele a ilo uma fau fau. Ai me se usia ta pepe ma o ene I eto e whai lele ngau. O tolu masina e tele I vili mai la vai lo ainga. A o sina tupe fo I o kasunga o lewa o maua tai tai a. Au le na tamalo wa whaia wa malana whana utama. Le tioa atu malo sina ia e alu I le whainga malanga. Wa o wantai lunga o le pipo ala uotama. Lau taunga apuna e tuua I o le tama futanga. Lua unga lima, ma
Male tota ita imalanga Susana wa eto e pa afo ia uita fa ingata Fauta sunga o fia tala ia sa e fola fola Ama wa ube ole ala fo mai i lau tau tonga Aolo na winga olo ai umala vai le toia ina Sili ai lo no fo ina wasa tapu tapu ai malo ai nga Ali itoia ina e se sele numera le asa e au maia E feso o ta ia i mea o le ato ngā lulu e ai E te le tawina o se apu aena o lo ai afu O te whaatali o i le malae maali le o ina e mawai lo afu Wa o mawa o atai lunga o le pipo ala uo tama Lau taunga apu na e tu uahi o le tama futanga Lua unga lima Male tota ita imalanga Susana wa eto e fa afo ia uita fa ingata Ua mawale unga te fa atali oe ile ulula palapa Wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa Wa ilo lema le ngatoya ina peyo sautama Aya ia lo wale te sayu na le atingi fale Ua mawale unga te paatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa Ba ilo lema le ngatoya ina peyo sautama Aya ia lo wale te sayu na le atingi fale Ete le ilo aina le autau apwe vai uma aina To te le no fomau na le ono masina o le visa Ete le ilo aina le autau apwe vai uma aina To te le no fomau na le ono masina o le visa Le pai jo fai lua i o ele taunga apu ia o leo suia nei i le taunga moli ma le taunga pea ia ma le afo e te leisi ia fua whaatoanga o lea ua mawhaionanga i mai eile malo le tātu o turu e ngā lua i tutonu nei an turu e au teilo se wale vanga e whakarikari po le are kai mia fio mai ai ia le fionga ia lilo mai ava maina vai le sui o le tātu wala leo ia le nanga i antu le whaamasinonga i le so ia wala vai ia le au mai leo ni a tātu li poti e longo puia li elo tumpa ia malo o tom malu o te fia la le rivaingo le awo ia o le wa maua le tātu whilo inga masani ma le fionga ia lilo mai ava ia wha talo whantu i le rivaingo le awo li lilo mai ava malo le whaio le whaiva ia malo fo i le tāwan tai malo le onsa Tara whai lau tau Fofogamua wha pia fo ile mai mo whafonga si tātou atunu o mai New Zealand. Ia wha pia fo ini si o atunu o lalangi o lo wha pia nao na no pia iai. Ia maa ua le tātou po karamele nei po i vaenga o le aso. Ia maa lo lava le soi fomanuia. Pa tai le atua o lea tātou te maua wanoa tātou te whailoa iai lungo le ea. Ia wā fo i atulanga o le tātou wha masinonga lo whanga solo nei. Maa lo lava le onsai maa lo le tāwan tai. Ia e le toi po mala e le tūlanga e pe o nei ai le tali mai e le pa ia mala malo le tātou o tunu. E le ngantai nei New Zealand māturu e mamao a lilo mai am. A le fo i whio lolo leo whai o le malo le tātou o tunu. O lo o lana mapapa au i nai Samoa. O le e whai mai. Se e Fofogamua se whai kuia ia lilo mai am. So le a whio mai ali o le ngamako whakari mai ai le Aoauli. Longa winga. O lau vaenga ia lewa kai kolu i kūlau la ko lunch ia mala ko smoke breaks a lilo mai ava. Ai tangi o lewa tātou whilo i lumonu e leo tua onu le rivaenga o le tātou polokalame. Na tātou tala i le tala doanga lona lua i le Aoauli nafi. O le na maua mai le tala mai le tua leo leo. O lea na te ena i le fionga i le whaamsino.
ia le talo sanga fo i le tu te e fa pelea e fa pa fala pe fa se tuanga lu le molianga fo i le o le conspiracy ia o le na tanto le doa i le aso ndafi ma fa pe ai le talo o le fa wa wina muli bangwa le tu le ia ai fo ma le fa i longo fisili nei te wa yai se si ya mata upu e toe a wina tu style sanga le tu te ile fa msidonga ile tai ona la ya si ia mai ala so fi ngalo a lilo mai pe na fa pe I mai ia le amatali o le tanto fa msidonga ile tai ona le la si ia mai le vai ngole au ya palo sa le la vai ala sa a fetalenga Fofogamua o tulanga le sa ia nafi ona nei le tai au ia na mato a mata ina ua faali mai le whaangau le malio le fionga tamai tai whaamsinu. I le tūlanga ua vave ai ona release le media se whaai unga e whaapea ua au maila na fionga e tusai o le talo sanga o le no case to answer I molianga o le conspiracy. Ia elena ina mea ia leanga e tātou te alua I lunga o le whaatinonga sa o le whai mai le tūlafonu. Ma tua sa au ta ua ta tau whamtalanga na la mai le tua leo. Ia o lea na toe whapena o na whaali mai le whaangau le mali o na wata tau vave a watu le whamatalanga ma ta ua le whale au ngā o le application o le talo sanga. Ai ilona au te lenga o lona fina ngalo le afionga tamata I whamasino. Ele o whapea e wala o na tu mai se tūlanga fo ile e consider ile no case to answer le ile fa ai unga pe a mai a moli mau o le saonga na pe a mai a moli mau ale prosecution no winga la ile ai a esele upu fo ile wa fa le au nga ina le tarusanga ai olo utu ina ia langa e fa mai lana ia sa no nga o le application premature wa vave tele na fai le fofuanga le defense e whaulu atu la lātou tālu sanga lea, e whapea I le aise, e tauna whaale au ngai na mwhatatia loa ia molianga ia, ai mantua, e tauna whafonga uma, I moli maui al prosecution, pea na tātala noa na nafi, e au la una ofa manino, ele I whaale au ngai na le tālu sanga, o lo o consider pea ele afionga I le afoine, le whamasino, ina ia tuu I le whaai unga, se ia mai ale leile mau al prosecution, ia ona fai ai lole o le fai unga po e pe no case to answer pe o lai fai mele nei tala e te tau ona wha manino mo li mau ia ia ona manino ele o sana fina ngalo tulanga lea on mea lea le tātou le tio wal nana ia le tātou wha salalaunga e te tau ona na abe ese ai toi wha sa o le le tātou wha salalaunga lea e tusai o ala o mea leanga le au mai le polo inga wa mai fai mele polo inga le whamasinonga e maali fai mai ele o accurate le afangi le lipotina o tata whamasinonga ia ele o point out mai po o le media le fai le mea le ia fai mai ro le sita fai mai foi le ele o fapia mai o se po le me o se matu tele o malam la mai ai o le tulanga le na e ao ona sila fia le tata o tunu le saunanga mua le fionga le mai tai whamasino ana leila ona o le tūlanga, e whinga tā ai ona mātou lo, langa I kele kako influencer ia I rungo kako social media. Ioi, mātou teo mai fwoi mātou ia naf I la safarai le fafu. Wa mua ap mai le isi ali ia le whaiang whasara launga. Whai mai wa dismiss le case. So, e le au ngala I le tūlanga fwoi le. O le peye tusi mai le 5 o isi o tātou atunu. Ai te tau le ona whamanino. Le mea le ai tupu. E tau len whamanino le mele tupu. O le alawa au mai le whautuanga ma se lapta inga mai le fionga le tamai tai whamasino. E tusai o le tūlanga lea. Ia mai te tau lava o na tātou o I ala o mea. Tau fo na tātou wha saoina le tūlanga wai ai le wha I unga lea ale fionga tamai tai whamasino. E manino tātou sources. O le mea tau ale na. Ele I whai a fua tātou se whamatalanga o lo iai a tātou sources na awala mai ai I al whamatalanga nafi. Pausi mea wa tātou vave ai le I au mai ai le whamasinonga lana whaai unga ia e peo nei ai le tai au nei. Ai o le ai te fia maua mai le tūlanga I le ia tātou moli mau, e lua moli mau na tūla I le so. O le moli mau mua na tūla I mai o tau ofe ta alonga ta mua. O se aliki si umu o lo onofo lava
sa nofo isi umu a o lea ua nofo nei sa lelesi. Ele aisa na ngā luenga, a o lana ngā luenga o lo whai, o le tausi a inga, e whai maumanga, e whai la fumanu, ia iaila na whaatoanga isi umu, ia o lo o iaiana la fumanu fo isi umu. Na mata nofo mai isi umu le lua whelua tasi se pa ia lua whelua tolu, ma o le a inga leo lo na wharetua lea na nofo isi umu. Ia sa fasiringi e pe maasani a Samuelu, e wha mai lua fesifulvalu sa i Samuelu tua isi umu. Ma i lea lava taimi, ia se pa ia lua whelua tolu. Ia maasani le ia Samuelu, o le sunga ia tupuola ala tanu sa whai whaatasi ala tau pa. Pa manu pa langi. Ma sa ngā lua whaatasi ai fo i ma Sam. Mana o mia so soani a Sam. Ia e talo sanga ina e la ua, o la ua ia ma pe o la ua mtupola ala tanu right, o la ua ia le au whai pa manu. E iaile la so tanga whale a inga ma le fionga tupola, ia o le anko o lonto o lua, ina nofo ma le anti o tupola. O le anko o lona to o lua, ina nofo ma le anti o tupola. O Samuelu, ia, a ineia o le whamtalanga le a tau ofe. O Samuelu a ineia tupuola alatan o na nofo lea o Sam masivai a te ia i tuaisi Ai a alu i Australia ia tupuola. Ia o na nofo lea i le whaleo o tupuola le i malolo lei. Sa siringia pena te sila fesi vai fa mai o te ilo si vai o tolu o Sam. Lua whelua tasi, lua whelua tolu na maa wheiloa i ei maltangata ingo i a si vai. O le susunga ia Samuelo o stangata ngā lue malos. O le mon maua lea tau ofi. E yelo na poto maasani ngā luenga insinia mal fai moli. Peitai, e malama le lei i winga o Sam. E iai tu e le lei, e iai fo i tu e matua le lei e lava. Ia, o lana tala, e le o se tangata e ngā lue, e le o se tangata e fai ngā luenga wha maoni. Pe ana o ia, se i vanga na, ia walato iai wha atas, ia ona fai wha maoni i leo ana ngā luenga. I le wala lea, ia upu e i le whamasinonga, o lo o mawhai o na talo sanga ina le ave esi, i whamatalanga moli mau, o na o le tūlanga fo i lele o tala sa whaalongo iai, kai peila o le third party, ia e sa wel tala leo le hia sei, le whapea mai, ia ngā whai mai, ia la whai ngā laku, ia pai, tala la whapea na, e le mawhai o na tuina i tono moli mau, ma e kolosi mai e le defense i le taimi le whaatino e le moli mau. Ina ia manino le tūlanga o le hia sei. Ia maalamlama e o le tala na whai mai e le tangata. Ai ia whai mai saoa le tala. Lea tala noa ai ia tangata i to lua. O mai lolol moli maua a tau ofe ia i ulai lua whelua tolu. Ia mai ia whapea ina o atu aile ia whipulea ia o swimming star leo i le afi. A o uiai le whale o tupuola. Ala tanu i le mai ai o le mātou ngā luenga ma Samuelu masivai. Wo ese mai ia Sam masivai e momoe ma lolo le lei. Whate ia ui leo o ato whipulea. O te iloa whipulea, me meina te iloa whipulea. O te maasani ai, ai nā lua, o te iloa whipulea ai o te le maasani ai, o le sa ole al whaupunga. E iloa whipulea ai le maasani ai. Nā lua tu le Ford Ranger lan moli. O whaila mai inunga ma le uso tupola o mano o tutau. I le taimilea. Ua toe whaile pa alo tala i titi alo mātou i tū malo. Sa fesili mai e tupuola ala tanu. Sa fesili atu tu whepulea. Au whea tupuola ala tanu. Ai whai mai ai. O tupuola o lo wha malu. Sa whapea atu i a whepulea. Ia tā lofa. Ai wa lewa na lua whaatali. Pe whaatali atu. Ai whato a o sau mai savai. O i fwoi lana tā ofi e fwoi whamasinonga. Ona e fwoi le whamatalanga na whai mai e leisi tangata. Lea na whamatalaina. Ia maawe sea le whamasinonga. Ia na o tala noanga lava. Na whaatino matala moni i a tanoanga lava enga ia. Mātou tanoanga mawhipulea i le fiafi. Lea na umalona lātou whetu nai matupuola mātou teo mai e lango le mau. O lātou tanoanga mawhipulea i le fiafi. Lea ua umona lātou whetu nai matupuola. E o mai e lango le mau a tupuola. Na whaatau o tupuola. Na whaatau ai povi e fitu. E tau whapaleni ai le iwa afe na watu e le ala le pule ia Sam.
O ma ua ma le uso tupuola mano tu tau sa iai. E o mamailan ta ele tupuola o mātou iai mafupulea. Mātou tala noa to tolu ai lea. O na mātou tala noanga lea. Na wha maalosi mai iai le advice a fipulea i a mātou. E o mai loa i le aso e so ai. E wha mautu mai ni a mātou mau i leo leo. Wha matalanga lea. E wha pea e sa o Samuelu. E iai ana povi e fitu. Sa wha atau atu ia tupuola. O le ai alu alfa matalanga lea a tau ofe. O le mai ai o le wha mawina o mātou mau. O na mātou o upu ia fipulea. O le mai ai o le wha mawina o mātou mau. O na mātou whailoa i le aso e so ai. Ma watu ni wha manu i anga tau se eleni. Na ofa mai fo i mga luenga i le malo. E la i si tala na tala noa mai e fipulea. O le taimi tonu lea whatoa umalava o na laule i unga. E to e fo i aitu i la epa ma le ala i le palimeni. Ia, whai mai lo fipulea. Ia, mātou te o mai e whaile mea lea. Upu ia fipulea. Mātou te o mai e whaile mea lea. O na maua lea o mātou wha manuianga. E to e sao mai loa le to alua lea. O na to e wha le tonu loa lea o le whai ngā malo. Upu ia fipulea. Be o na tā ua le mole mau. Na tala noa mai mo wha manuianga mo mātou. Ai o Sama si vai. E o sa o i New Zealand ua maua o la pepa no fumagu. O le aso la so ai. Na pisi ai loa e loia anei. Le aso la so ai. Ko wola whaka ngun mea len whata fipulea i whamtalanga ia e whaatino i leo atau mau. FMI. Lau fionga mātou tele i o ele i whaatau nuina. Ele i mamafa ilo na mafau tau offelea. Ele i mamafa ilo na mafau ona o te iloa e pepelo le mea lea. Ia, na lua tai whailoa i lam fipulea. Ma tele i toi whailoa i mafipulea. Aina e sila fia ina o le a tonu wale mata upulea nga ia toi fipulea ina ia whaia tau wha matalanga ia ma nga i whaatino i leo. Ia e whaapea mai ia tau ofi. Whaapea mai fipulea i o Sam lea mo li mau leo tio tu ag. Lala lea na o iloa ai le mo li mau lea e fia whai. Ao le i whai atu fipulea ina o iloa le whala lave le i vaitele. O le ai e question ilona iloa o le whala lave mal mata upu. Ao le whai aku fipulea i sa ia iloa o le whala lave le i vaitele sa whasalau atu TV malunga social media. Lea sa ilia le tangata na mali waitu au le hit and run. Ia sa toi fo i fo il fasili. Pa povi le si pa povi e si oi e ona e fia pa povi e mai. Pa povi e si atu puola e tolu ana pa e lua i si ma le tasi te avi ma le pa fa atasi ma ua i ma lolo le ma la malama le e Sam. Ia sa fa peatu le loia. O aila le sa tau iai le whainga whamtalanga umane ia fipulea mai ia o tupu ola o au malona uso sa iai le fiafilia sa whaila la tau inunga wa mai a fo inga luenga le aso. O na ngata ilo leo le moli maua tupu ola o ia a tau ofe ina ai saulo le kolosi ale defense. Ai tanto le yo antu le kolosi le mea vo la famu e sauno. O tau ofe ma tupuola le i tuai o i le fio anga le yele pa pofi. Le ana ma futa ma Sam o le sa o le Ia sa le lava o Sam sa whainga luenga ia tupuola. O tupuola o lana wo mamae ia tau ofe lewa moli mag. Le na moli mag mua. E whainga luenga i ma Sam i e whaianga luenga ia sa ale ai e lewa ainga fo ia tau ofe ia le tele ono fuanga le e ona ina o le maule lenta o tupuola na confirm foi la tupuola nei malanga ia Australia pe o tau ofel tangata e wha moe iai ia i le vainga ono fuanga malesi tūlanga o le tūlanga foi le tau ofel la te o mai e so e whaatasi e so lava i ngā luenga o mai ia pia la ta avali Lele, ia, o lona winga lana mai, alola ia lea o le kolosi lea, ona o ia min mai ale le afo ia Sicilia le tu le kolosi tu le o le tu te ia kolosi le tu te o le tau fa mau tu ina o le relationship o Sam si vai ia male lo e tu pola ma o e tau ofi o le si tu langa na kolosi ia defense tu langa foi le e sao
e te iai o e taimi uma i ngā luenga ma so uma i le pāle a tupuola i si ma Sam. Yeah. Ai o lo le po e tele moe ai o e vai aku ia i tau ofisa o tele moe ai o so e fesili lo te mai tai lo ia e o foi lai tala noanga i le va o tupuola ma Samuel na o la ua e tele i ai o ia e te ena loa e tau ofi ioi langa fai mai tau ofi ia i lana tala o taimi uma o te iai o mātou ngā ruenga tala noa e o al taimi nā la tau fupulea i lama o te iai o te iai o ia tupuola leo te ilo ai pe o mea nana tuli ai tula umianga kuli i le taimi foi lele o la iai o ma le taimi le wa le fai mai ia tau ofi taimi uma iai o a le fai ku iai ia lo ia defense le ai le o kaimi uma langa e ke le ilo ai si kalangwanga Mai. Sama ma i fongi ma tupuola ia fai mai le ole a fongi fai mai la ia le fasili ale kolosi ale defense si tamaita ilo ia le o Catherine o le te fai mai o le ona fai atu leo ia te oe i le tūlanga lea i le pausia ina o le fali le fai mai o lua felo sutasi na fausia i le fale i malolo le lei ele e tele i ai e tele i ai o le taimina plan ai Sam le fausia ina o le fale lea i malolo lei mai ele i mention for it puola i nei conversation longo inga ele i ai o le fausia ina o le fale lei malolo lei o le fale o le fanua o te puola le malolo lei mo le whaamalam la maina fanua o te puola i malolo lei e le papovi na fausia i la le fale no foi Sam masivai i le lua o le ta ua e tau ofe lua felua tasi ale fasili ati ele e tamai tailoia e tele i ai le lua felua tasi le planning al fale lea o le failoa i whamtalanga ilo no winga lai pelo foi la tupuola mo tupuola len fai mai o lua felua tolu e na fausia le fale ia e fai mai ia tala tau ofe no le ai sa mato iai mato iai umalawai o le fau ia o le fausia ina le o le fale te facility mai tai palang e te talia tūlanga lea e tele moe o e tele ilo ai tala noanga ia a tupuola ma Sam e whai mai ia tau ofi po le iwa e se furukasi le po ia whaka amako o mako e vai whaka amako ke a pera ua ke asu kasi kwa ua ese mai o le whale o tupuola po uma Vesilia te mai tai palangi e tele ilo a fo i o lua whelua tasi sai o si vai sai vai tele e ke lei lor kulanga le e mai e tau ofi o te lei fai atu se no fo si vai tele o ma lolo le lei lea o te fai atu ai lea o te ilo ai na o ilo ai si vai o na o ma lolo le lei le wan nofo ai ma ia o le te fai mai o lo na nofo ai ma lolo le o lo manino la utala pe te fa awinga le o lo manino la utala lo whelua tasi fato amato va ai si vai ai ad watu tupuola i Australia fato au mai le nofo ai ma lolo le lei ia on kuli ala ia le mea lea i le tūlanga foi lele o mea na nofo ai ia si vai mai le taimi lea na tupu e le whalalave ma le taimi lea ta ua e tau ofena na whamtalanga ia o le kolosi ale ali i o Richard Martins o le na tele ia ana kolosi le tūlanga foi lele e 5 statements na whai e tupuola Pau le whamatalanga i to tonu o statements umai a tupuola e 5. Pau al whamatalanga le ta ua i tupuola tau ofi. O le whamatalanga lo na wha. Ia, lewa tu watu la e defense ia e whaningi. Ia tau ofi. E fōlinga mai o lea whatu a whapipi i eilo na ingoa i le whamatalanga lo na wha. O na i tere i ai whatasi. I ni whonotanga. Ia mawhipulea ia a o tala noa whipulea ia tupuola. E sao lea, e whai mai ia tau ofi isi se. Ia awa ana e iai la. Ia ta ua e peon ta ua Mr. Right. Ia na e ta ua tupuola, oso mai loa tau ofi. O na e ta ua tupuola, ta ua tupuola sa mātou ia whipulea i tanoanga le au nisi mea. Pa wana le mea ua utula iai, o na lea sa iai i tanoanga le.
Ia, o le tulituli ai whaila ia le tūlanga lea, na whaasala ia tupuola e tau nuu, ia oe le tau nuu le 5 afe tāla. Ia, ona o le mea lea o lou tala noa, o le mea lea wata ua ia Sam. O lou so utanga ia Sam, o le FCD lea merchant. Ia. Na ala na whaasala oe ona lou so utanga ia Sam. Ai whai mai ia tau ofi. Na ala na whaasala ua le mātou nuu. Ona walu o kali mai le maoka vi inga i le maua Sam lenga release mai lunga o le tauta ia. O le mātou nuu. E iaila lātou tū la fono. E te alulo i lunga e whaini tala i lunga o le social media. Ia e whaasala o ele nu. Lena leon whaasala ia whisiri mai loa merchants. Ai leo lo so tanga lea ma Sam lea i le lua ngā ruenga whaatasi mea uma ia lea e wha mai tau ia tau o while ai. Ona wo whaalongo le maua Sam lea nā lai lona o walu au whai maila u porkalame i le vi inga o mautau Samoa vi inga o le atua. Ia. Ia tuli ia ina ia tau o whi i lona so tanga ma Sam. Ai fa mai tau ofe ia le ai fako o fai le kala le lunga po kalame le o fa longo le maua Sam le i ma le o te loa e makwa pelo ale maua Sam le au le meo ke le fia ia Sam o pelo ia fa mai no la ia le o sa ma fuana fa sala ia o fa le anga ina yo fa mai ma fuana fa sala ia ngu o ngo fai lang por kalame le ai la fo ku lo kala kanga ka le comments i lunga por kalame le fa le anga ia mata waile nu le la wa lai wa matanga wa matamuli ele nu wa matanga ia ona fai lo le fa salanga fa tu lo la ia le ole loya ia merchant ia le na o lo to lua ma lo na ai nga fai ile nu e fa sala oi ia ore kulanga ia o tulanga na fa mai ia tala ai foi nei ale a tau o fele ai o la ia fa yunga lands and title score il tulanga mta o pulea il fa salanga le nu fa ia o le fa maunia ia mea ia ai pe o le tulanga o le sala o fa ia le ainga o lo to lua ile nu ona o le o fa sala mai ia ai le fa pe o fa ia ko lua nganu mo moli ia o le ngu fa sala o le se ngana o mea ona o le sa ia le sala na fa ia le nu ile tulanga le o le tulanga la bata wana tuli ai le tulea Fofogamua o le tulanga fo ile so otanga o tau ofe ia Sam so tanga le tau ofe ia Sam ale fa mai ia tau ofe ia nga walu fa sa o mai o Sam malang pepelo le o Samoa vi inga le atua ia o le fa mai sa fongi sa fa pena ona e lo le lava le fa tawina mai o fongi o povi Sam len fa mai when you become aware that Sam purchased cows from Mr. Right. Na manino lava lo tau mafai ele ai se mea na tupu. Ale na manino alo tau mafai ele ai se mea na tupu. E fai mai ia tau ofi. Ia langa sa o ele ai se mea nga kupi. Ele ingi povi. Ele ai se kupi. Ia o tulanga na o le si mea na fai mai ei. E tuli ei foi. Ia o le tulanga foi ile o le pepelo ia tau ofela na mag le fai mai ia tala a merchant o le wa sa o te pepelo mai ila na mau lau mau le au mai nei e fai mai o le lua tanga le Sam e te le awe mea umaia sa e ai umala vai tala noanga mea umaia sa fatinoina taimi umai te ia tupola o le wa e pepelo ilunga le whamasinonga ia fai rei tau ofe ia lau fionga tamata i whamasino o le waku ngā ia la fonga wala fo mai lo pipelo. Ia sila fia le. Ele o se suspect. O le moli mau. O le te sau o te moli mau atu le mea moni. Wa umana o tau tau ilung moli. Ile tu spa ia ile mea moni ilung moli whamasinonga. Ia ngata ilo ina. Umai lo whamai lo le kala merchants. Ia I have no further questions, Your Honor. Ia umai lo ina kolosi a merchants. Ele iai se Facilio na kolosi ia e maposua tani ato ailoa ia le moli mau tau ofi. Ai sa no
po pe tau o fe tono le potu. Ai malo lo whamasinonga, ai le lunch break. Ai ona o le tala le whamasinonga, e relate la ko moni mau ma tupuola ma mano, o le mea lea ia o ai ona nofo pe tono le potu. Awana ia le fafu. Se e whaatino uma moni mau al tolu lea o inala le na break ai le whamasinonga. Nofo ai pea ia tupuola o ia tau o fe tono le potu. Ia, e sa fesili Fofogamua. Le malo fa tai le tulanga foi pe ona tama fai mai ia lo songa le mai va fa marino le tulanga le na pole va ngale tu tu foi le ona o mai al mo mau le tama ia Marie o anginga mai i lunga ia le swafa le o le foi pule o le foi la o to anginga mai lunga i le fsilingi o mo mau ia ai o tele o fa alongo tu lava o i se tulanga foi le e te e le i ai ia le foi pule e le tūlanga le peona iai ia muri mau ia lilo mai af e isa me fa pena tau silingi ai le tūlanga lea o le iai ma le iai o le sui afai pule la try refresh my love fasili fa mo le fionga ia pule o le na ta ue le muri mau le tamita ia marilo na iai o le foi la o mai muri mau ia to lua ia mo ta ue le so o le foi ia nginga mai ai malona suafa ia ai tatele o whaalonga tu lava o yise tūlanga foi lele o te e nai lona awai. O lona winga la lilo mai awa e whaamaonia lava i lau oe mai tau. Le awai o le suia whai pule lea i le teimi lea o loo ta awai tala i o loo ilo nei le whaamsino. Pe ala wa premature lo manatuere i o teimi whai unga whaamsino. Ole tūlanga le na, pe ina o na give evidence lava, ia ao lo determine le hawhionga ni tamaita i whamsino. Ua whamaunia Marie, pulea, ina na, mauna Marie le whale au ngai na lailuma lava le whamsinonga. Le wa sautau ofe wana whamaunia foi, ofe pulea ile ta ua ili la tu ta inga. Ia, sautupuola, le foi ta ua foi tupuola, le la wha laule moli mau tupuola. O lana whanā tala toluta i a mori mau, lai whamau ni aile, whisota inga, whisota ia tō whipulea ia i lātou. Ai i le whaingal whai unga e whamau ni ai, tūlanga uma ia Fofogamua. Ia tātou te whatali i whai unga le whamasinonga. E leo inga lau tala fo, i leo te leo whaalonga o tū lei tū lea te te, ia po lei tū fo i leo. O whesilingi ia pe o whamau, pe te ena fo i lele. A mea ere iai la le suia whai pule wa le wangi ngai tutonu. O tua inga po mori mau ia pe ona tātou soa lau pule ina le niwhaengo le aso. E tu sai o facility defense. E le ai masi tala whapea atu i atau o fe po o tupu o lana ni. Le te pelo ele iai fe pule ai o le ai. Nā pau a le tala e te le iai le tala noanga lea. Pesa e iai le tala noanga lea. Taimi uma i atau o fe lea. O taimi uma ia e tele iai le tala noanga tupuola ma Sam ia tupuola ia ole ele iai se fasili foi le te inai pe fasili ngia el defense pe famau nia sa o atu pule pe fa pe mai o le te pelo mai ele ia watu pule ai tua le ai ele se tulang fa pena na sinia nei ia pe ole ngana le na silia tu bale e mai mo mai tang mai fo le tanto tu o lea ua ta ua i moli mau mo tuana. O lea ua ta ua mai moli mau i ua e saunoina. Ia, ona koma i leo le wha sinonga i le break lena e saunoina li lo mai ap. So o mai i lo le malisi i moli mau o le sao lea o le whanga solonga li lo mai ap. Ia, o lea le ia waku le koe filery examination si alo ia leo. Ia. O le piitanga o lo le lau koe question o te wha mautu e le inafo i fesili matali na fesili ele defense e wha pe wa makuafu e kuale kele o fesili whangan defense a wale mea asu so o fesili defense ia pe kau lost like kiki ele mori mak ia le langa whai mai e lo ia ni nafo o lo piitanga ia sam le watu ia tau ofi Pitanga ya semna laina fa aluma le nuu ma fai ya la tau fa ai unga ai sa e fa pe mai o le o kusa le ku ko le na foi o facili al defense au lau tari sa e fa pe mai o le fa salanga lava ia o no le fainga o la tala i lunga o social media ya sem mani ia o la ia o la mo le maulea na te enai ele ia isa mi le taimi na tupu ele fa la blavi langa maule le nga fai lunga o le
social media. Ile ia Sam ni kai minga kupo ile le fala blabi. Ia o le si tala fa mai. Ia o len fatula wo lo ia you don't like Sam. You comment about Sam. On social media and your village banish you. Ia. O fa Samoa fa pea e tele fia ya Sam. Ngai loi fa ia kala ia Sam milunga o le Facebook il kala melia o social media. Ia fa sala ilo ko ngu. And your answer was o tele fia ye ona o le nofo ma fai nei fa ngai le ia le taimina tupu el fa la blapi. Ia ai ngalo langa ora mai lo el famasino ia le tūlanga foi le kakaunga no fo pea wa umai lo ina fesilia le inafu ai ora mai lo tau na no fo pea tu ia tau ofe tono fa masinonga ona le tusa e la lango fa tasia la to mau manoma matupola ia e ke wa foi ngi wa ese tūlanga foi le o le fetau tala yo o molima na ye lo se tūlanga fa pena le no fo pe tona no fo lai tono le break mata wa mai lo le break mata lo le molima wa tupola ala tanu right. O le ala wa uma, o le ua mai a tau ofi. O le ala wa soso antu ia tu puola. Ia, wa mai a tau ofe wa soso o mai lo tu puola. Tu puola al tanu right. O se tane o si umu, o se matai. Ia, o mau si umu Samoa. Faile a inga to a iwa le whanau e lua teine e fitu tama. O lo i Australia lo a inga. Ele o whaingaruenga, o tele o whaingaruenga. Ai, e taimi o te tawhao mai Samoa matoi ari Australia. O te whaawa wina, o lo whaawa wina le pāpovi alo utama, ma le mate o whatu a ngā talu. O la pāpovi mua mua, o lo isi umu, o lo itia, o lo isi umu, o lo itia vi le isi pāpovi. Tolu o lo i malolo, pāpovi lona tolu i malolo, le pāpovi lona wha, o lo isi umu i sasai, i le mea o lo unofo ai nei. Ia sa fasiringia i sion tina, mantua foi e ele vai li wole maua le fianga le li komsina le ta ua ele le o atu puola ala tanu e sa ili se protection order. Mai le matanga alwenga o leu. Ia le ala o te ilo lena la iona tu atu le fasili. Oi foi le sua follow tina, mai ia to ainga o tu mua right. O si o tina, au le inungoa matai o tu tanga le vau. Ia ele o inei o lo o asiasi le whanau Australia. Sa singia lo e taimina le nafu, pe na te iloa Sam whamai, e tele lo uloa ia Sam. O te maasani le ali ilea, mana mafuta ma Samuelu. Mana taro sanga e fia alu atu i atunu mamau, ai te iwa whai mai. Ele o lo na ingoa lea o Sam, ai o whau e na suaro na ingoa, o whailo iei, ai se awa lua ai o ingoa. Ai tali mai Sam. Ele le ia lo wal watu I fafo e le fa ala la vea. I lo ingoa lea o fau ena. Ai pe yo Sam, I o le ingoa lea le o te alo ai Samoa. Alu atu I fafo. Te fafonga fa lei mai. Alu atu I fafo I fea lilo mai ya. Te fafonga mai. Fa mai ia tu puola. Na talo sanga atu Sam e fia alu ia tunu mamau. Ia. Ia. Ona tama fai foi le fai to le se mo yai ale peila o le tulanga foi le tulanga le manato Sam le fai ngau pepa le na fai atu ai lua e te ua fai mai ele olona ingoa le o Sam ele olona ingoa Samuelu o Sam olona ingoa fau ena ole moli maulea tu pola e pe ona ta ua o le na fai atu le tala le Sam le la tal no tala le Sam ia te ia el fato I le amatamatanga la maftanga Sam. Dele. Ia o failo iai. O te pola le o failo iai. Ai se awa lua ai o ingoa. E fai mai Sam. Ia ele le ia loka lua kui fafo ele falabla vea loka ingoa le o fawena. Ai peio Sam. Ia o le ingoa le ke ka alo ai Samoa. Ia. Ia fai mai lua. Ia o Sam wa leva na mafuta. Po le lua fesifulu lima po tua atu fo ina amatai. Ia sa o se tangata e ese fo sa o le tawina o se tangata ese sa o tawina o le tangata lava wa pei lava o se tangata o lo ainga. E le ngata ilia e pei o se watali Sam. O tala lea atupola. O mea umai mana o Sam o te whaia. Pei lava o se watali.
o Sam ele ai se mea na tia ele mamafutanga. A o walu Australia e nofo ai Sam ilo ainga, wa peila was tangata o lo ainga. A o walu Australia pe lua vai aso o taimi o te o mai e Samoa, ma mamafuta fo ile am Sam. Na o maua lea wanoa lea ma se o whanau o te sawa i o te tawha, wa mau tūlo la tau whale Australia, ai ngā maua se lea wangoa lea sa wai e koe fo i mai i Samoa. O Sam e tele na o li matau ia i lo ainga. E fo inisi mātou, o e fo inisi mātou te whaatasi, e tele ina whaatonu e Sam. O tangata whaingalwenga. Pe mai ia tala te pola o tangata whaingalwenga e kele inga whaakongo e Sam mea e whai. No, e le upulea. No work, no money. No eating, no cigarettes. No work, no eating. No work, no cigarettes. A le aisi se ngaluenga. Ia ele se kupi. O kala ia Sam e whai kak whaingalwenga. A le aisi ngaluenga. Ia ele ai fo se ai. A le aisi ngaluenga. Ele ai fo se sikarek. E loa le leila e Sam le mea lea. O lana ia maule e tu ia Sam. Le alu Sam whai fo i tangata whaingalwenga. E te lea la ina o alofa iai. Wa i loa le Sam kulanga lea. A le whaingalwenga. Le se ai, le se kupe, le se sikarek. E pe mai ia kupola. E te lea la ina o alofa e wai peo sa uso. O Sam o se tangata le lei. E le lei le mawhau. E nā te mawhaia mea uma. Ai iai fo i le mea ia Sam. E matua o whaanoa noa i lava. Iai fo i mea ia Sam matua o whaanoa noa i lava. O ngā luenga le ia Sam na whaalau e tupola. Mea ta welo, ngā lua le maumanga, whaingal pāpovi, so soani e abata avali. O ana ngā luenga e sa whaia teia. E momoe fo i mea o te mana o ai. A wā e vai mamale ali. Wha moe ina le vai ngal mapāpovi. Ia, e iai taimi e misi ai Sam malo ainga. O na usu e fo i leo tangata e suia ia Sam. O le uso ia tau ofe, o le fesilia ane nafu. O ai lal tangata le afe mai, o le uso ia tau ofe sa ngā lului, sa ngā lului ma Sam. Ia malo uso matua o mano utitau, malo uso la ititi o mano a wenga. O mano a wenga, sa nofo masitama ita itanu ngā manono. Na lai o na la atu Sam ia tea. O lo na uso la ititi o mano a wenga, sa nofo maltama ita itanu ngā manono. Na lai o na awala atu Sam itua ia te ia. Mala filoai. E alofa, fa mai te pola o te alofa ia Sam, na o mai ai o na whaanofo i lo ufale lea isi umuisai. O te whausia lo lea o le isi o fale i malolo le lei. Ma ua tatalo mai e iloa Sam ia te au. Wa manao e avatu lo na to olua. Lona to olua leo si vai. Whakulo ai e whasila le nafo. E ke ilo si vai, e wha mai. O te iloa lei kusa pe ke lenko olua o Sam e kasi alonko olua lea o si vai. Ia, e pe yo le amatanga, whako i polar kai me pe o le amatanga lua whelua tolu. Ia, masalo o tau sanga na, ia le sisin wha maua na mea, o tala tu pola. Ia, ina wa uma mai si umula o fale, ma mu mai e loi malolo le ta pena al fausi e ina o fale lea, na o le whaase, whamtala lea tu pola. Na o le whaase e na to apa e na ufa ia Sam, alo e ka mai la au e fola, le fale lea ngō whai olom lo porua. Malolo le lea wa iei Fofogamua. Mani. Fatu le faside te malama lai le case le iei nei, taimi nei. Ia, e whai mai. Ia, e pia lua whelua lua ama ka maila o mau, fatu ato e tau nuku mai Samoa tan, mai COVID lua whesfulu iwa. Ele i uma so vai aso ai o koe vai meu koe li aku Sam. Pakalofa ma koe mafuka fo, fia Sam ua ma ia ke ia, ua mau fo isanga kupe, ua mawhai mea mana o ai. Ia o te alu i whafu pena se lua vai aso na usawoi, e no fwa Sam no mawhali. Ia ele maasani i afpule ai, o le tala lea atu pola ina usinia i afpule ai. O te le maasani i afpule ai. Ona o te whaalongo, pauale mea o te whaalongo i o le whaipuli. Luafel mali tolu, luafel ua tolu. Na pasi mai lau ta avale, leu whamatala tala le mea mafua ina ba ai afpule ai. Na pasi mai lan ta avale mai e alu le taulanga, pasi ai loa le, lona whanua le i malolo le lei. Ai vai atu, le tu mai ele piki up, le ta avale i malolo lona fale. Lona whanua i luma o le fale le no foi Sam masi vai.
Koe fo ia ilo, fa mai wa langona rona le fia. Yeah. Wa ita o nei ilana tala ya Sam. Awane I whatanga si tangata. E tū il whanua. Na o Sam mama si vai tangata e whaongaina. Koe fo iloa ai oso ela, ai oso mai Sam fa mai. Vai uso, olo anko, fa ke lankala oilo anko. Oile anko le fa ku lankala ika fa mai. Lo anko le sa o walu ile na ngalwenga. O ina fata o fata lo fa ia fipulea tala le tu pola. Yeah. O failo ia fa waula to tanoanga masema si vai ola ko ya na ngai ke foi me o ke ali ai ia na o sema ma si vai ma fipulea isa ke minga ia pasin nga kai mi e vili me sem awange ko e fakanga se la ku kongol fangua ia ne te wale I lo se mia ia le lo po e tu ia ia e fa mali atu sem fa mai mali la o fionga tu pola ele to tu pul mele ia I lunga telefoni na bili e tu ia na tal no ai ia o le sina son ko o mai ai ma tau tala noa o te wa ai atua e wa ai ko ia sem me se me mamafa ia sem ele o fiaka ele fainka kala mai ia o man nga so le sau se avango se le sawa se avango ia pe foi ngale e fango foi ngai pe e kawa se me manga o ilo sem nga failo mai luna ia le ai le ele fa pe kala ngo so mai ke ia ai e pore anu ngai ka sem e sawa sem ma koe fa aka ngai ia ma koe kala ngo foi le ai nga ui loa I laval me le fi kala ngo mai sem ia ngai ia alu ila ia le al taimilea o le taimilea o le wa fa na te mai tawa o ye tu langa le ia le fa no nga le ia sem le mfena na open mic ia ai pe nga failo ye pe ye se me okupu le isi taimi wala te failo ye se me okupu e fe mai lo leo o sem ia le melo ke fi kala ngoa mai ai e fe mai pe o ke mali o mai leo o fe silingia pe ye nia na povi na fa tau ia tia ona o failia e sao e mai kala sem mali o mai leo fe silingia pe ingia o povi na fa kau mai o ko pola ngai faile ye e sao le kaimilia e le se kupe o va ia o mai se mila kanga ia ke tala le tu pola ia o tangi mai ona ofisili le pole ale mafuanga e fe mai o te mali se tau pupuni ele tupele na au mai ele ala ia te tai o te mali e maua le tau I moa o malo ainga tele mea sa ofa koe se mia ngai na ofa mai o le manuia o au manuia o oe manuia o le tatu ainga mo moli mai le talale aina ia o i leo pe a fesiningia o leo pe sa au mai se tupi a le tele la o mea ia au fia il mea lea o lo au wala le alu yuka le papovi e lau leanga a tau nuu la mea ni ia mea ne e uma feso o ta I le whainga malo ia tea e suailo au wala a misi nisi mea ia tea ia o nai tono la whamtalanga kusa kele mea nga ia whamalawinga lai kongolang whamkalanga nga ofa a lesi mea le nga ofa mai suanga longa awala langa papovi a fa pe manguia le kulanga le ai I le whamoe o le whamoe a waku leo nga whaile e sao nga whaakaua ki a upovi Sam na mai tupi a ka ngulan whamoe lea mamanguia ia e o whakulal mea lea sualo a wala mai so kai whenga malu whai whalelo a wala lea liu kai lau papovi manguia ai oe malo ainga e alo atu la Sam tala noa tia o tele o malama e ona e tupu le whalaulawe lea o uifafu ana au mai e Sam se o ngoa fe iwa fe ele mawhai ona o whaia se whai unga ono lo iailo tinama uso mo to whawhini o le whasiringia al tūlanga whalele whai mai tupu ola ia e kusa whai penga au mai se o ngoa fe po se iwa fe ele mawhai ngō whai se whai unga I po vilanga ele o ingeilo ki ngā mo uso mo ko whawhinga lo no wingo se mea whai whaatasi a tina ea ale a inga I le tu sa o le whamatalanga ia lea lawa o whamalama atu lea lawa o whamalama atu o le maliwa tu au na o iloa mai le ngutu Sam
Ia, o le ala wata wata puola ilo malikot. O le mali watu au, ia na ia iloa mai i le ia Sam. Ia, sa mai sa kalangoa mai Sam, o ia nga awaku iei e le ala le tupi. E pupuni ai le ngutu o Sam, o ia na la vea i tangata. Sa au mawhau le tala lea Sam, e whaisi o ngaonga. Ma whai ngata ia ta ita, e le taimina o sa wai malolo leina o Sam. E whasili atu po whasi vai, e whai mai. O si vai la e alwe au mailo na tei mai sa vai. Si vai o lo alu sa vai. E piki mai si o na tei le tala noa il mele le mali o tu ak. Ia. Ia whakuloa. E kei lola Marie, e whai mai. O te lo Marie, sa ma tau ma si vai ma, sa e ma Sam ma si vai. E te iwa, o te talo mai Sam, o le fia maua se me no foile teine lea. Ina wa sau mai sa vai. E te iwa lungi le awala. Oi, e te iwa alu o vai aku e. Ufa ngofo i malolo lewa. Koe alu anga ile awala whailo e. E sili lope asu e sisi mea. E ave e si ia Marie. Ia rono hinga o le confirm. Le sano po umai i malolo lei. Ia, o i lai malolo lei. Le sa fasan. Fa soa i Sam ia tupola. Na Italia la le mana onga leo Sam. E fa pe mai tupola. Ia, o tele Italia ina le mana onga le usu. Ona. Ele ise tupe na au mai moa. Na utala noa lava fo ia Sam. Ele ise tupe, le ise povi. A le tu ua lava le ai oi mai, ele tu ua lava le ai oi mai atia au. Ia ua lofa o ia e fia manuia. Fia fai e fia fo i le atu nuu ua umaona o fua mo la tau ni usila ma Australia. Ele mawhai ona o Italia ia mea ona paua lea o mea o povi. Ne ima mulu atu. Ele ise tupe. Kusai nga kele kalia inga. Ia. Ia, whamatala loa e tupu ola ia le alua sa milona tina. Nena alua i wa whai upu whamatau. Wa wala au mailona tina wa tangi mawhiwhi. Na sawa i loa leo tupu ola i le ofisa o leo leo. Mo se sosoani molo ainga. Ia tal sanga i se whainga ina ia. Awane tutu vae sa mi isi umu ilo ainga. Ia sa maua sosoani mai leo leo e pēna ta ua. E pei whai ona na wala awa i loa leo leo. Sam mala mai ia. Ilu manu ta upu luman whamasinonga. Ia, ma o whailo iai. Pāwale mea te mana oai, ia, awane i toi alu i tua Sam. Ia, lela sa whatonu e loa le whamasino Sam. Ia, nawa e whalongo ati iai li Sam. Awane i toi o isi Ia, o le tūlanga na lesa i ele mori maulea li i Fofogamua. O le whailoa inga la ma whipulea. Whailoa inga mua ma whipulea i le tā ua tupuola. O le maa whailoa inga mua ma whipulea. O maa lolo lei. E la mawhelo inga lona lua. Lona lua o atu a tau ngalo e o te le masani te le sa o whawheloa i e malo tau fua. O si umulo whale na mawheloa i e whelo inga lona lua la lea. Mangkuang whela mua i malo lo le. Lakulai kulang ka avale luma leng whai e a sempo ai lea. E mai sempo longa anko. Whelo inga lona lua le o isi o ke whesiri e ipe se sala ngi a inga wai o mai ai. So le vale mai ele le whale e whai mai. O le mātou te iai o la koula ma tau ofi. Ta longa po tau ofi. O le ingo la kou whang malunga usu. O leo ken whakaeli. Pai lo aku le kau ofi ia e tangata le sau ia. Le alatu le afpulea. Ia sa o fasili ei po aina ilo ailo whale e mai. O Sam na whailo atu ia te ia. O len fasili tu pola ia pulea. Na o whailo iai. Whaavawe o nei isi o mātou whamoe o le whaila tau inunga. E sa o no whapulea ai. Ia upula ia awa e whaisa awa upu I kongo whamasingonga a Fofogamua. O te alofa I le mea wa uma ona tala noa mai e Sam ia atea. E alua te woi whape alua kumasanga kupe. E alua kule whaipuli. E mana o io I le mea whai mai e Sam ia atea. Ia o malia ia I povi a Sam ia atea. Na o whaile ia e le whape na whaise mea. O te le io e le na mea. Ia, whapena lo, on whamawai, pulea I mato whato whalo. Na e malama I le isu lea. Ia, e whamai. Ia, o lo te malama I le isu lea, o tau pulenga, I le mali o tu ak. Ia, o ilanga kelea ia ngā whai ia whelaflafua inga lo ia mali whamasino. I le tūlanga fo I le leo le malama I le isu lea o le mali o tu au. Ia, malama I le isu lea o le a whaingi. O le o hia sei, o upu whai e whai e tangata e whai atu mai e te tango te repeat.
Na o ia ngau akula pulea I whailoa kukulanga sa whai koe Sam na e langolangoina. Ia e whai mai ele ai. Ia sa ofa ku ia au pea manuia wha moe moe lea toi ta ufa e tupola. E loas tangata sa pe ai loas tangata sa mali wai tu o ala ni mea o te mana o ala ni mea o te mana o ai. Pe au mai sa uka avale mai fafo le tiute o ala mea I tono whainga malo e whaia pea o langolangoina le wha moe moe lea. O masini alwa te sualo au wala e tau le maunga. E mafua ona le talia le tal sanga fpuleai. O te le tali tonu e whai e fpuleai I malan vaenga se me whapea. Tala le ta tupuola ina usinia pe nganga karikongu. Ia, a le se whai mea, e alwa kwa lava male whakawhaka. Mafolinga o te matua le tali tonu ai lava. Ia, e whapea I ka vale ngala koe fpuleai. Ia, ta vale na tu le mea pongisa e le tau le iloa le lanu pea e lanu moli e tinski o aka. Not sure sa baka le mea pongisa. O ai sa tau iei, sa mātou iei matau ofe, I le whare Samoa, le taimilea, malo uso. Whea o iei Sam masi vai I le taimina alwa tau fpulea, sai malo lo le lei. Na move out I le lua whelua tolu, le peon ta ua mo moelan whamatalanga. Ia, o le tūlanga na, le sa o iei whamatalanga lea, atu puola. Tele nga repeat ia mea. Ai, o le sa ua atu puola tu langa le ina wale ta whailua I masamuil. Ina ua o esi. Sa ua wale ta whailua I masamuil. Ai, le vanga nga ngofo I malolo le ai vai akua wale aingis. Ele ilongo atu fo ia pe o le au esi. Ai, te ile vili atu Samuelu whai mai. Oso. Sau I leo ke whiwhiloa I a oi, ka whiloa I I whia, I le ho tau lei kua sisi kei vai teli, o le moana lisa, o I nāla ne nā lua I loa whiloa I ma Samuelu, o sau se iwa ai le mele wa ngofo ai, mai Samuelu, sau se iwa ai le mele wa ngofo ai, paua le mea, whakau mai kako pia, paua ngā le mea le providing a kaka lea o le whale o le ia kon ma le hotan, ia le maua, le mau tenu no fuai. Sa siringia po aina alu atu o iai FMI, o Sam, Sivai, ma Marie, FMI, ia. Wa whinga le o na walma abel whatak, ai o le tūlanga e pe e lang nana ia langona ina le uncomfortable e le leila na whalongona sanga I tolua lea ia ai se I whalongolongo le mea le mana oi Sam ia ai wha mai Sam ia o le whalongolongo mai si vailo tolua ma Marie a manui al wha moe lea koe whaifo I Sam ia o alofa atu o tato woi New Zealand Australia ai a le manuia ia o tato woi tan malala o tala lea Sam ia o koe alu ese mai loa, uia, kala lea kupola. O le last time langa whai loa e ma Sam. Inga ua vili aku Sam. Pe e se tupe o lo upe I le mamafutanga o tutoi. E se ave se tupe le tēnei titi lea o le saulo na tama. Sau ave e saulo, ia, e saulo la ia lea o tupuola ave e se lau tā la mau whai e wangaka I inge e koe soka I peke vili aki a. Ia, nga whesiri ngia le mafua anga. Sa awele le kupe. Ia, epeka, ia ole ta ua. O hia se ia isi whamtalanga ia na ta ua e tupuola ia mata ofi lo ia defense. Ia, maila il te whamtala ina la tupuola le melia. Na wili kuloa Sam. Ia. Whai mai, ole e koe fia kalangua ia sau I whamolmole Ia mawasanga sosoang sawa I loi kuar sisi whai loi alifola I lumar sisi kei. Alifola I lumar sisi kei ave loi se lau kala ma whai aungi e koe vidi ya. Ia ai ole tūlanga ia ole mafua anga e le mwhai tatou tala noa ina langa ole na tau field defense e ave ese le media ia e whaasala wina ole mafua anga na lai ona ave le se lau tā la lea. O le salau tā la e whaanganga mō le tamā o Marie. O le viri mai sawa I se tupe. Tamā Marie. Le la e whai mai ia tala atupu ola. O le whai mai Sam. Se o se kupe ave morkin kiki lea.
Ia, e peitai. Ia, e ave ese ia le. Ia tala na whapea o le na whaatu Sam. I le whamatala tupola. O le whaatu Sam o na o le mea le mana o mai ia o le tupele ave mo ai i whea whaongai lea. E ave ese. Ia, o le mole maul na tupola o te sau nei la ua kolosi ia. Na wa matala kolosi tupola ia Catherine. Ai o wal ese mai lo. O le tūlanga nā lena iei mo le mau ia te olua confirm sa so ta ima whipulea. Confirm e tu puola sa ai o ia tu Sam ia te ia whaile mea lea ina ia o atu leo whamatala iei o le sa whaatau mai ia povi. Ai confirm iei se tupena avatua. Ia whapena fo i tau ofe. Confirm sa la tau whaingaluenga ma Sam. Ia, ma mea umai pe ona whamatala ina e whamatalanga ia pe ona tu ina atu tatu po karamela whiwhine mea sa ta uai mo le mau ia sa whapena ona whaiala tau mau nei whamasinonga li whangamu. Ma lole ona sa ia lilo mai ava ia ua ngā se ala ua fionga fo i lele le tamu whai ina ia manino le mantole vai le whaafunga anga le tātu waturu. O le fo ia mai tau antu ma le manino ona o ila e wha mauni ai le saunoanga. E ale fionga le li komisina i le amatanga lava i le teimile na ta wai ia manu papalangi po via lilo maia. Le lava no ufa talitali. Ia wala usilida pe fiangi povi o fia le pa povi nga ku wai ia ai fia fo le kawa povi. O le na te mai tawa tu mali toto le vai ngole fia sole. E sa wala kala le ngofia ku le sia so fo ile ta to fa talitali. Ia pe fia le avai ia wai tante le mai lo ia ai fa fetai ia wan he la wa fa nga solo te mini au tanto fa solo kolosi ia lo no inga fa to e to mo so wa no ni le fia li lo mai va wai o le si va enga le na mai tawan tu foi le sa ndanga ale to mai tai fa masino e le nganta ina fa wa le fa masino ngai le so ai fa to mai a to lo banga il tau le vo il po a o le fo i fa wa wan tu fa masino nga ile a stona e fa ma ni le tu langa li lo mai va fa mo. Ia, wa umana mai lana por kalame mo nei. O te loe umalta sumo le to e talafia ngailo to e alu whamasinonga wa le ono e umai nei. Na o nei e le ono. I le afiafi. A o tae awe. A mata tau le iwa le po. E alu e lama le asto nai. I tau al manga le whamasinonga. E na o nei a le umai le ono le afiafi. Lono wingala e umalta por kalame. Ia wale talafia ngailo to e o i tai. Al tulanga na e peona e ta ua le tulanga ta ua I manu palang ta ua fo I whamatalanga o le confirm ai ia le se tupi ia wa o le tupe la le fai mai Sam na tu watu e le ala le pule ia te ia ina ia na aile tulanga lea o ia le wala ku Sam fai o e lenga uloa lenga o ke ku au ngai ala ku ka vale lenga so aku ia mantua ia le ala fa mai wa matu le ala le pule tupe ia te ina ia tulo ole upo to ia te ina ia tapu ni elo nangutu awa nei tau tala le tulanga lea pesili lo ala ia I mol mau ia pe sa ta o mo fo il fam talanga Sam le ta wa isi mol mau fela na me le tupe le fa mai Sam tupe na fa ta wa ia na pov le si va ngol tupe na e ono afe le fa ta wa po via tupola le ala wa ta wa tupola le ala o sa wai tupola e moli mau. Sa wai matau ofe sa whainga ruenga whaatasi ma Sam ia tupola e moli mau. Le ala o ta wale aso e le ai ma se povi ana whaatau mai a tupola. Paule mea le na maa ua ati le aso na o atu whipulea e whai a tupola e mali e lango e le mau le a Sam ua whaatu ma ua au mai e tau ma whai e le mata upulea o le mau a Sam ia le na whai a tupola e alofa a waku leo mali tali ia sau na whaatau mai ana povi a te ia ia o whaali manino e te pola ile so whaali manino fo e tau ofi la tau le ngā lulu e whaatasi masami tuali pāpovi e le aise tūlanga whaapea na tupu ia o le tūlanga na le whangasolonga o mau I luma o le whamasinonga o lewa ia le taimile nei mo le mau uma o le kele o le lisia leo le whaasolo mai o le mea whanai le tau an tatou to e misi ai fo I amatatai au, o na o teiloa. E le koe maloloa al whaasalonga mo le mau ia ia tatou mautinoa le e connect le lei ia le mau o le whinaunga leo. Ua mo li ai I la tau nei to ono. E tu sai o tūlanga ia, I le mea lea
e masalami ai i lātou ia te ono Fofogamua. Ya, toi fono fa pi antu I lau saunanga lila mai ava manole ona sai fa amtoi tele wa maua mai fo ia se tantu tala tamai tau manga o le fa sidonga le fo ma wantu ia lo no inga le tau le ono le fifine e fuale le saunanga le tui tai ia fa sino lo fa dino ina ia le tantu fa sidonga ia le tau lungai ia le kolosi le nei fafia tai o ena tau bule le lo fo le tu o le ta ia jilo so fu ma so mantu wol ia tantu toi filo I fo ile ia e au talina le tulanga o le ai ia le tantu waso antao ilona lo fa malona le ia ai ia maua pe le to I le mafau loto malenganga ia u fo le fa vai lo fionga le mai ava ia wa ile mai ale tantu ngalwen se umle le ka ko ngalwen ia mai ale ni mata ia ona tantu anga ilona ia le se yo ka ko holiday ai mo le termine au mai lo finanga ia tau ngai le nei ia solu Ia, whaftai tele lava I tapua I ngā Samoa, I le whaingofie la tō tapua I mai e mai sel whaatatat, wa loa loa so tātou whaatalia le sao ma le tonu o nei I tūlanga uma. Ia, o lea walote le whaamasinonga, o lea wailo ilo le whaamasinonga. Ia tātou tālia lea o le whai unga le whaamasinonga I mea uma wa tātou papenao na mole mawina mai mole mau mai. Ai o le a whaangasolo mai pēa tātou mole mau. Ia, wa fo ima sa tātou reported to inatu. Ia wafo sila fia le tātou. Tunu wai pauna si mea Fofogamua. Le tali potipu una na nafi. Ia e tau ona whale au ngaina ia le tulanga lea ona olo o wa au mai le polo inga le whamasinonga. Ia o laua ia le taatianga le lei se ia mai a le lei ia moli mau al prosecution. Ia ona whato a consider le ia le tamaita I whamasino o le no case to answer lea na apalai atu ia le vaenga defense. Whamalulu atu fo'i I le tātou atunuu I le vawe ia o tātou sources lava na sawa I le tātou tala na nafi ia wa amatu e se tātou report. Ai tātou tuepe nei a tai Aoauli Fofogamua I le alofa maleanga lei o le atua ia maua pea le malosi o le tusitala e anga I le whamasinonga ia whapena fo I lau tō wha tātou te talatala noa ai e tusa o le mata upu ia awale sila fia si o tātou atunuu ai mai a te au nei malak pitala au manuia tele tiu te whaawa o le nei a fiafi Manuia Samoa mo tātou ainga uma tau whāseifua. Seifua ma ia. Manuia, le fionga ia lilo mai ava meina vai le sui o le tātou wala leo, le na tātou tali uma iai. Ia o le nawa sau no antu awa ia le mai mo le whaafonganga fo ia le turu I le nei a solulu. Tuli tau mai la so antai au. Ia o le a o le ta usitain. Wau te lilo po le a ton usitain. Ia ona mawai fo I se tātou wa lipoti. Mai le fionga ia lilo mai ava. Ia wala vale longa puia li o lo tupa ia. Ma lo o tau ma malu. O le taimi lewa toi 5 minuto na tāle o le tu la e wha. Tasi 5 minuto. Amo. Ia, whaafutangia tele sa momo le tātou mafutanga I pe o le sa wai la waulia na leila o lia mai fo le rewai o le fiafi. Ia, tālo sia o le nana manino le manto vai lau whaafungaanga. Ia, ai fo se sasi o le tautua le radio Samoa. Ia, wha malulu wantu vai malu I puenga. Ia, leila va se tautai e le e ia le sasi mea uma tātou te iai. Ia, alo fa le tua, ma tautai antulo o tau soifua ma le manto o leila so fo wantai au. Ia se tātou tole banta ia po le ale si la sanga le au tueni mo bang ia e fa pe I mai fo le kolosi ali tu te e winga lava I le fa sidonga I la to to ono e pe ona fa nga solo I lona vai solo na fa le dei o tātou o lia o lewa sa le baile sa le fionga ia le antu savema le polkala me nga ngai fo faiva ia pa mai a ia tātou tala mai Australia mai ia Miriam la to po mari ma le polkala me o le maru I fale ma le fale tua ia emele maruia le fiafi ma ngalo so leo lau titi whaitama soifua